Makaitampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo padganmi adumdumngeg. Paglinglingayan kapayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Agrubuata ko, Deborah, bakit? Okay. Ay nawaw, apay nga okay lang tisungbat mo. Kaslasaan ka mo ta naragsak. Tada kami manin kadagiti ubing ti mabati dito. At damat ni nana nga kadwayo Ay nawaw, rumuar kamot ngamin. Tapno makapagsarita kayo kan nanang. Awanin tingam. May mayat matlaang no dito'y kayo nga agnaed. Anya nga rod, no choice manin Iso nga rod nga ganos ka. Di ka man nareklamo dita. Libre lang nga rod di pagnaedan tayo dito'y. Nagadupay laang mataririn. Alam mo nun, agrubwat ka, no agrubwat ka. Mala, bantayam ana imbag dagiti ubing. Nagrubuhatan ti anak ko. Di mo manin ibaga nga agpupok kayo kadagiti ubeng iti silidyaw. Rumwar kami mat numaminsan, nanang. Wan angam kaaduan ka agpupok kay lang iti silidyaw. Pasensya kayo, nanang. Mariknak namin ti bannog ko no daduma. Naa, anya ko mati pakabanugam kaawang matrabaho. Day tala ang mga awir iti duwang anak yu ti araramidaw. Nga makabannog latamo, nanang. No anya ti imbagak, no anya ti kayat ko, isaw ti masuraw. Laglagi pa abalay ko ti pagnanaadan nyaw, di bura. Nanang. No anya ti kayat yo, iso ti masurot. Apay nga itala ang arimwar ka si ka, di bura. Nagpadidiak, nanang, ken pinaturog ko pa'y dagiti ubing. Di mo ka di makita ti naurnong amurang yaw. Ha? Napunpun noon ti crates, awan mati kunam nga ilabam. Urayang pa'y sa mga agbuot dagita abadaw. Pasensya kayo, nanang. Labaak to numawaya anak, nanang. Saan apasinsya ti kasapulak? Ti kayat ko kaaglaba ka, itamo laeng. Nanang, mga anak laeng, kalpasan na aglabaak matan. Wen ngamin iranam ti aglaba no kasta nakaturog dagiti ubeng. Tapno awan ti adu arason mo. Hello, Deborah, anak ko. Kumusta kayo kan tatang, nanang? Okay lang, mat. Madamati mula mi itinatang. Mayat day tananang, isopay amaila ko. Da kayo ngay, mat. Kumusta kayo, matan kadagiti apo ko? Agparparikutak nga rod, nanang. Ay, nawaw. Apay, mat. Adda ka din napasama ka dya kamaw. Sa anak akong portable dito'y, nanang. Narigat ti makikabbalay iti katugangan. Anyat ko nam. Makikabkabbalay kayo iti katugangam. Kunak man nulimasin kayon. Saan anatuloy, nanang? Ti plano mi kat agabang kami. Pangururayan mi iti maipatakder akalapaw mi. Ngam saan mat anatuloy? Kasaritam ti asawa maanak ko. Di namat lang kayat day ti lumasin, nanang. Sayang kano ti abang. Narigat nga agpaiso ti makikabkabbalay anak ko. Mayat no adda kumamot bukod yu abalay. Uray simple laeng ano isaw. Tinapatag kat saan kayo ang makikabkabbalay iti katugangam. O sige, nanang, idepo kon ti cellphone. Ti katugangak ti sumungad. Umawagak tumanan, nanang. Bye. O sige, agan-anad kayo dita anak ko. Anyat inyawag ti anak tarosita bakay. Saan kano akong portable iti ayanda italakay? Ay nawaw, sa dino ti ayanda itaya. Makikabkabbalay da iti balay ni katugangan na. Ha? Ay nawaw, kunak manulimasin da gijayan. Isumat lang ti amok.
Ngam saan kanumot anatuloy lakay. Naa, anya ngay dararamidan ni Andong. Saan kami ang nakapagsarita na sayaat? Tainidip na ti cellphone na, idisimang pati katugangan na. Ay, no umawag manan. Ibaga makasarita na nila kay na. Tuwa mo ti anak da. Saan mo ta mabalin atong palbiyag kat makikabkabalay da? Wan lakay, ulitak nga ibaga no umawag manan. Nalpas nga rodan ti kontrata yung Andong. Wen, nalpasan. Iso nga agawid akong dita. Gumatang kantuman nga rod iti diaper ni baby kan abasto tayo. Naibusin ti diaper na ginatang ko. Adapay matkit di, ngam tapno saan laang maibusan Di ko na ni nanang kat mabalin mo tilamping. Wen ngam matrabaho mo't lakay. Kan amumot, sensitibo ti kudil ti anak ta. Alawanan. Gumatang ako. Ngam diaper lang Wen, Manulang ti kwartak. Gumatang pa iti bagas ken apasto tayo di tabalay. Ang mga nawanan ti mabate. Sige, bye. sige lakay, bye. Ado may, tiginatang mo nga abasto tayo, Andong, anak kaw. Wen atalas daytan asweldok nanang. Ay nawaw, las aswildom kunam. Wen nanang. Nalpasan ti kontrata mi. Masapol nga aguray manan. Anya nga rod ti planom ngay. Anyat aramida makabayatan ti panaguray mau. Agsapol aki ti pag-sideline ak ananang. Kasta ket ti kayat kuking ka anak ko. Nadiskarti ka. Iso asaan tayo ang maawanan iti makan. Ay gayam. Umay ni manang mulusil inton bigat. Dito'y da kanong agbakasyon. Awan ti parikot di tananang. Umay dalata Ado magkit di ti abasto a ginatang mo Saan ang masapul nga agmarkit da? Agsarita taman pa'y Andong lakay. Anya manan ti bagam, Devora. Talaga asaan akong akomportable dito Mangrugi ka manan ako nak. Diyak kayat ti kastoy lakay. Kayat kumiten ti lumasin. Awan nga rod ti kwarta ba kahit? Day tala ka na yun ti bagam. Kastoy nga rod ti kayat mo. Ti makikabkab balay tayo. Talaga nga awan ti planom alumasin. Anya nga rod? Kat awan mo ti kwarta. Una yun ti kasta Andong. Reklamo dita. Kat amumot asyak lang tagtrabaho. Nalakalang mo ti ramidam. Pakibagayam lang ni nanang kandag iti kakapsat ko. Di mo pa'y maaramid mo. Hay, jakamon. Napudot mo ti ulom, Andong anak ko. Apay ka day? Makaparurod day kaya Devora nanang. Ay nawaw. Anya man ang tinaramit tinalaing nga asawa. Ipilit na nga rod alumasin kami. Apay ka naw. Ada kwarta na aya. Day tangarod nanang. Di mo't makaawat. Sa bali mo't ti ugali day nga asawa, anak ko. Kaslasaan nga rod nga pampanunot nanang. Bayam, bagbaga akto day ta adibura. Kaya na ti lumasin, kaamo na mga awan ti maitultulong na iti gastos yaw, ay nawaw. Di ka man agin babak nang si ka, dibura? Ha? Di ka agin babak nang, kunak. Apay akastamot ti bagbagayo kanyak nanang. Ata na ibaga ni Andong, akayat mo kano ti lumasin. No para kanyak, kat may mayat no lumasin kami nanang. Ada kwartam aya, ada pagbayad yu iti abang. Awan, nga mabalin mo. May karigatan nanang. No awan ti kwartam, di mo ipilit ti kayat mo, unay kan. Di mo amo ti aktipid mo. Libre lang arudan ti panagnadiyo dito'y balay. Pangipanam ka rin anak ta. Ipashare ko ida iti ayanda nanang kantatang ko. Ay nawaw. Hapay matadi mo yung bagbagaan na sapa. Kasama gayam ti planom. Nag-text ni nanang kanya. Kaya't da kano ang makita dagiti apo ko da. Manungay ngal daw yu jay. Kuha? Saan kayo mo siguro ang mabayagan ni jay? Talong aldaw milaang ijay. Agbakasyon kami laang. Talong nga aldaw laang. Ang adumati indalam abado yo. Wan taam mo dagito'y anak mo. Agkarasuka da. Kahit agbiyahe kayo nga ro dita. Wan
Inton alauna ta sa anak pa'y anak kaimpake. Di mo matimbagbaga nga agawid kayo gayam dito'y lugar tayo, Devora, anak ko. Awan ko matiplanok, nga maasarak iti asawak kan katugangak. Iso ang nagbiyahe kami nanang. Apay ka de. Kontrada iti planok alumasin kami nanang. Ay nawaw. Apay ka numot. Awan ka no ti kwarta nanang. Mabalin mo't nga agpatakder kayo iti oray simple laeng akalapaw yaw. Ti konam kat adda tawidan nila kay mo adaga. Adda ngam kasla di namot kayat alumasin kami nanang. Imbagak mo't kankwana sa anak akomportable ijay balayda. Ngam awan latakan kwa na. Wano saan, mabalin nga agpatakder kayo iti kalapaw yo iti bakante aluti tayo. Saan pa'y siguro nanang? Dito'y kami pa'y kadagiti anak ko. Ni andong mo't ti umay makipagnaid dito'y balay. Tapno marik na no anya tinarik na. Kunakman no talungal daw laang ti bakasyon da Devora, andong anak ko. Isumat imbaga na nanang. Ay nawaw, apay nga rod akasta. Makalawa sa yung tinapalabas, sipod na pandaijay. Ngam awan dam nga nagawid. Di tangarod nanang. Di mo tiniksan. Di na matreplyan dagiti text ko kankwana. Tawagam laangan, amangan no awan lud na mo't. Uwan nanang. Awagak tulangan, inton madamdama. Hello, Devora. Nakawag ka mat andong. Anyat ibagam. Kaano kayo nga agawid ka dagiti ubeng? Kunak manutal lungal daw lang ti bakasyon yo dita. Saan kami nga agawid? Dito'y kami laangan. Anya? Apay ngay? No kayat mo amakadwa dagiti anak ta, si kati umay ditoy. Di bali, tanalpas mo ti kontrata yo. Mabalin nga agbiro ka iti pagtrabahuam ditoy no kayat mo. Apay mo takas tabakat? Among mati lugar dananang kantatang ko. Umay ka lang no kayat mo. Tapno mapadasam mo ti makikabbalay kadagiti dadakkel ko. Anya? Eh, naimbag nga aldaw yo, tatang. Nasayaat ba, tanakaumay kaan daw. Gaputa kayat ko ang makita dagiti anak ko, tatang. Kailiw ko matan ida. Nakaturog na pailaan. Andaw, adyang iti planaw, ang naid kakadimad ditaw. Kapilitan na, tatang. Saan mat ngamin na kayat ni Devora ti agawi di balay? Si Mangput ka matgayaman si Kaandong. Kumusta ti biyahem? Ay, okay lang mat bakit? Welcome ka dito'y balay dananang kantatang. Dito'y mutan ti pagnaidan tayo. Iti silid ni Devora, iti balasang, ti silid yaw. Nalawa mo't kiti dayay. Umanay kayo nga upat. Agyaman ak unay, tatang. Madlaw ko asaan akomportable ni andong dito'y balay, Devora. Bayan nyo lang nanang. Tapno marik na namot tinariknak ijay balay da. Agbababawi siguro da ichay. Kurang pa'y day tananang. Nagasat lata ni andong tanasaya at kayo kantatang kankwana. Siyak ngay, kanayon nakapagsasawan ti ina na ijay balay da. No kasta, kayat mo ti bumalas kan kwa na? Kaslakastan ananang. Ay nawaw, kaasimot. Tapno amuna atirik na nanang. Tapno maawatan na ti kanayon nga ibagbagakan kwa na. Sa bagay mo't kidi anyat amu tayo. Mga numakaamiris, numapadasan na ti makikabalay kada kami, akatugangan na. Okay ka lang ka di si Kaandong. Di ka matagtagari dita. Apay nga agpupupok ka dito'y silid tayo. Sana ka komportable dito'y bakit? Ay nawaw, apay mat. Uray na sayat dagiti dadakkel mo kanyak. Sa balilat ti marikriknak. Diyak marami ti kayat ko. Mabainak pa yun nga gililad laeng. Ita, amumon no anya tirik na ti makikabkabalay kadagiti katugangan. Wen bakit? Maawatan kan. Agsapolak to iti pagabangan tayo bakit? Tapno lumasin tayon. Agurnungak madlaangan. Tapno makaipatakder tayo mat uray kalkalapaw laeng. Aywan rumbang laang lakay. Kunak tumat kan ka.
Nariga ti makikabkab balay laeng. Saan a makagaraw da taong? Ano sa inyo pa ilaang ti simple abalay bakit? Dahito ilaang ti boarding house akabaala kabayadan. Okay laeng. Numalpas ti kalapaw tayo, umakar tayong tumat lang. Agyaman ta maawatan nak bakit? Kumusta nga eh? Anya tirik na ti mailasin, lakay. Ay kat mayat bakit? Makaangis ang tao. Kunak tumat kan kalakay. May mayat ti mailasin. Tapno masursuro tamat laeng ti tumakder iti bukod ta asaka. Nagabang kayo magayam, andong. Una nang, nakababain nga minan ti makikabkab balay. Temporary lang ti boarding house mi. Pangururayan mi amalpas ti kalapaw minanang. Ay nawaw, diyo kayat ti agnaad dito'y balay. May mayat lata no mailasin kami nanang. Sana komportable ni bakit ko ditoy. Nang ronagat na eh. Agnanaedin damanang ditoy. Ag-arti-arti mananday ta babae. Napadasak tayo nakipagnaed ka dagiti dadakkel na. Ket oray no nasaya at dagiti dadakkel na. Sa bali latta tirik na nanang. Nagrikat. Itaan na ilasin kami. Nalagaan mo tirik na. Ken makaangis kami nga agasawa nanang. Adda kada kayo day taa. Sapay la ko mata maawatan nyo ti desisyon mi alumasin nanang. Ar-aramitin mi daytoy para matlaang ti pagsayaatan ti pamilya mi. Tapno masursuro mi ti tumakder iti bukod mi asaka. Ay, nawaw! Uray kasanupay ti kinasingpet ti katugangam, no kasapulan alumasin kayo, aramiden yo. Sursuruan yo ti tumakder iti bukod yo asaka, tapno naragsak ti pamilya. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngeg. Paglinglingayan kabayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Nagadumot ta kayo kun natang abinagkat mo, tatang. Ay, kapilitan anak ko. Tamasapol nga iawid ko dito'y balay. Sayang ba't ibatik lang ni Jay? Wan angam kontrolin nyo kumatatang. Iti kasta nga idadyo kat saan anasaya at nga agbagbagkat kayo iti nadadagsan. Ah, italaang ba't manan anak ko? Ay, uwan kayam. Mapan mo alaan ti karni ti baboy nga inorder mo kini Antim Minda. Ay nawaw, natuloy gayam anak partida, tatang. Wen, iti paraangan da tinagdalanak itay. Ay nagado ti tao ije balay da. Awam mo nga mintitiks ni Auntie Minda kanyak, tatang. Ay kat nalipatan na laeng siguro Tabi sida nga may ni Jay. Wano saan? Mga no awan load na. Sige, mapangkualaan inton madamdama, tatang. Ano sam anak ko? Ay, alaek kumaitay. Ngam awan mati kastak amangigam. Kado matakayaw kan natang tibinagkat ka. Okay laang, tatang. Badtoy ti karnet baboy nga order mo, adil panak ka, in reserve ka. Agyaman aklaunay, Auntie Minda. In freezer ko itay, ngamsan at timangkan.
I-freezer mong tulatan no sumangpet ka, tapno saan ang madadaal. Wan antay, pasensya kayo no itala ang nga imayak. Ti amo ngamin ka na ipuspunti pa nagpartiyaw. Simbardeng nga mintitudo na nakaw. Saan kamot anateksan taawan mo load kaw. Naimbaglaangan dito'y balay tinagdalanan ni Tatang Mau. Agyaman na manan antay. Anusan nyo nga urayan ti bayad ko Wan, okay lang. Awan ti parikot di tanak kaw. 1 week matkit di Agpakadaak nga rudan antay. Ay wan, agan andad ka mo nakaw. No adda amom akayat na pa'y ti agurdar. Ibagam nga adda pa'y extra 5 kilos dito'y balay. Si kamat gayam day ta, Mari Adelfa. Sa dino tinaggapwam. Iti ayandaan ti Minda Marilusay. Anya ngay deta nakasupot nga imot mo, Mare. Karnin sa amot ti baboy deta. Un maray, fresh ti makitkitam akarni maray. Kaparparti laang itangal daw. Ay nawaw, nagpartida gayam. Manungay ti per kilo, Mare. Kas iti sigod po maray. Nalakapay piman. Sayang data. Adda extra 5 kilos maray. No kaya mo, mapangka iti ayandaan ti Minda. Imbaga na kan ka, Mare? Un maray, no siyak ti sika, mapangka adagusan, tapno di ka maununaan. Ayun man, agsagana ak nga rudan, tamapanak gumatang. Mayat data ta fresh, Mare. Kun makasigurado tayo, anadalos tinagapuan na. Naku nampay maray. Ayan man ang ti jacket ko, Victor Lakay. Na, dayta na di mo makita dayta? Ay nawaw. Ay, aywan gayam, pasensya kan. Sa dino ti papanamaya, At dalabiit mapan ko alaan iti ayandaan ti Minda. anya manan? Pangrabyan ta. Nagpartida ka no iti baboy, ket adda pa'y 5 kilos nga extra. Gatangag ti 2 kilo. Mayat dayjay ama isigang, nang runa pa'y ita tamatutudo. At pagbayad mo. Utangag pa'y lang ang alakay. Awan mo ti cash on hand ko. Sus. Alaam da ito'y 1,000. Dayta titangdan ko. Bayadam ta nakababain mo't no utangam manang. 2 kilo ti gatangam lusay. Unanti, di yumat imbagbag ang agparti kayo gayam. Wala ta order mo't amin noon. Adala ang 5 kilos nga extra. Taada tinangi cancel iti order na kuma. Inton sumaruno, baga andak tumutante. Ay uwan, agparti kami manan inton sumaruno a bulan. Mangi-reserve kayo manan iti 2 kilo para kanyak, anti. Okay. Ilis tayo asigod, tapno di yung malipatan. Ay uwan. Sige, mabit lang nga raw tala ak ti 2 kilo agat gatangam. At iti bayad ko, ante. Tapno maitudjumat lang ti sukli. Agrubuata ka, Adelfa anak ka. Mabit man la ang tatang. Nay, ada ka diti ibilin mo anak ka. Pag naanyaw, iti ayan kadidaan ti Minda. Ay saan? Iti shortcut tapno nabibiit ang makadano na kiti papanak. Ay, okay nga raw tatang. Ipawit kun tulaangan kini Marilu si tibayat ti baboy ni Antiminda. Napansa mo ti jay garden daytay. Nakita ka lima ba si ti parangan tayaw? Sakto tatang. Padaanak no lumabas iti paraangan tayo. Ipawit ko kinkwa na, taisun ti mangidagas kin Antiminda. No agpasintro lakit di Sa ludsudem pa'y tapno makasigurado ka. Nakababain mo't no saan mo't gayam nga agpasentraw ket ipawit mo pa'y laang tibayad mo. Wan tatang, di kay madanagan. Nalakamot kit di akasarsarita day di ako marek. Lumabas ak, Mari Adelfa. Mabit man laang Marilusay. Itay pa'y apat padaanan ka. Apay ka di, Mare. Adda ka di trabaho minton bigat ijay sentro maray. Adda, Mare. Siyak ti agbantay iti pwesto ti kapsat ko inton bigat. Ngamdo nga oras laang.
Ay no kasta nga rod, ipawit ko hang ka ti bayad ti karnit baboy nga inutang ko kin antiminda. Ay, wala, mare. Awan parikot dit na. Agyaman aklaunay, mare. Itad muntukin kwa na dayto nga envelope, mare. Anadam, ta kwarta ti linaon na dayta. Wan, mare. Di ka madanagan. Siyak ti makaam mo. Ay, nawaw. Apay nga itakala nga simangpet si Kalusi. Kwa ngamin, Victor Lakay. Anya? Di ko nam kanya ket 2 oras laeng nga agbantay ka ije palengke. Itay alas 11 kumapay nga adda ka ditoy, Lucy. Anyat orasan ngay? Alas 5 iti malam. Italaan ti sasangpet mo. Di magasak ngamin iti ayan dagiti kukumare, Lakay. Naa. Di mo ibaga anak isugal ka manan. Kinapudno na, nakiay-ayamak, Lakay. Oh, diin sugal mo ti inted ni Manang atangdan mo? Awan nga ruden, naabak kak, Lakay. Ay, nawaw ti kasta. No inggatang mo kuma iti bangos, di adda ko matinaimas asidaan ta. Di naksermunan, Alakay. Nalpas mo't laangan, naabak akon. Saan mo't ang maisubli day kay? Ay na, po aya. Sakit ti ulo mo't akanayon ti ipapay mo. Kumusta kayon, antiminda? Nasaya at latamot adil panakaw. Italaang ang nakita ka manon, makabulan na di ka nakita. Nabisi ak ngamin, antay. Ay wundayam, kasano nga iji bayad ti karni nga inalam ide nakaw, makabulan ng tinapalapas. Nabayagan na sindayo day jay, nga maging gaita di pa'y nabayadan. Ay nawaw, apay sa anak payla ang anakabayad iti lista amantay. Kuwan mo nakaw, awan mo tiinginyag mo abayad mo. Titulagan kat makalawas laang ti utang mo. Adatiin pawit ko kin Mari Lucy, antay. Kano pa'y? Nabayagan da jay antay. Na, awan mo tiintad ni Lucy kanya. Ay nawaw, amangan mo't no imbulsa na ti bayad ko kumantay. Makapa-stress mo day ta Lucy, tatang. Ay nawaw, apay ni Lucy anak ko. Di na mo gayam intud kan antiminda ti bayad ti karni nga inutang ko. Na, kitno iti pa'y napalabas abulan day kay. Day ta nga raw, tatang. Kunamo ni Auntie Ajak pa'y nakabayad. Ay, di mo imbagaya nga impawit mo iti kumarem. Isuti imbagak itay, tatang. Nasken ang makasaritak day ta Lucy. Di magas ka kuman na itayan da itay. Awan ti tao di ta balay da itay, 5 basak. Ay narigat ti kasta. Si kapay kit di atin mapasubaw. Wan nga raw, tatang. Pasubo mo't day ta Mari Lucy. Mangipas-pasubo ka mo, Mari Lucy. Ay nawaw, mangipaspasubo mo't asasawom si Kadelfa. Kunak man no inted mo ti bayad ti karni nga utang ko kin antiminda. Ha? Kinasarita nak ni antiminda itay. Awang kano ti inyawat mo kinkwana. Ay, mare, kastoy ngamin. Idi impaw it mo jay kwarta. Anya ti rason mau? Narugrug ko, mare. Naregreg ta rupam. Kasano ang maregreg ka naka-envelope day jay? Hindi ka madanagan, mare. Bayadak to. Siyak timang bayad iti utang mo kini antiminda. Ay wun rumbang laang maray. Siyak pa'y laang mati pasubo maray. Talaga ka mo, Chika Lucy? Apay ka di manan lakay. Pangasim ka di tadi ka agungag. Agraman ti kwarta nga impaw iti kumarim ken ka, napan mo kit diin sugal? Kasanuan na amwam lakay. Kasanuan na amwam nga insugal ko ti kwarta. Nagsarita kami ken kumarim itay. Ket malagip ko anapan ka nakisugal kadagiti kumarim idi napalabas abulan. Amuklatan a kwarta ti kumarim ti daduma nga impaabak mo ijay. Ay, kwa lakay. Pangalaam nga yan iti bayad mo kini antiminda. Ay, kat umutangak to na iti lending lakay. Dahi tangamin, naturod ka amapan mangisugal iti saan mo mat a kwarta. Ay nawaw!
Ayan na nga, itibayad ni Adelfa nga impawit na kan ka, Lusay. Ay, kwa, pasensya kayon, ante. Nangip-ipanam iti kwarta. Isyak to timang bayad inton umay alawas, ante. Urayak laang nga agrilis kami iti lending. Apay nga may na di mo inyo gadagaws. Kamalik day ante. Nailawlaw anak. Ay, ipasubom ti kumarim iti kastagar aramidam. Pasensya kayo manan ante. Basol ko no apay asaan ang nakabayad ni Mariminda iti aldaw ang nagtulagan nyo. Dala, uraya ka. Siguraduam laang ang maitid mo inton umay alawas, Lusay. Wan ante, sigurado day ta. Nag-release kayo ka din, bakit? Marilisan kami pa'y laang italakay. Kita ama. Amangan no isugal mo man ang tiutang ang makwarta. Saan lakay? Ibayad ko kan antiminda day ang kwarta. Rumbang laang Nabulanan ng day nga utang. No apay mat adi mo nalaglagip. Nalipatak nga rod lakay. Iti kinabayag na kat naawan iti panunot ko. Hay, imbes ajak kaya ti umutang iti lending kat napilitan akon. Ala, makisugal ka manan. Saanin lakay? Jakon kaya. Agsagana ka nga rodan no marilisan kayo ita. Idiretso mo ngamin nga ibayad ken antiminda tapno malpasan day tanga utang. At itibayad ti utang ni Mari Adelfa, antiminda. Nasaya at tainyag mo matlaangan. Pasensya kayon, anti. Enton maminsan, di ka agbalin nga agraraman, Anya? Di mo gastusan ti kwarta, asan mo matako kwa? Nakabayad akmatan, anti. Apay kastapay laang matibagayo kanyak. Gapaw tasan anasaya ati kasjenge na ramid mau. Naimbaglaangan tasaan ko pinagsasawan ni Adelfa. Amok akam malik dayjay, anti. Talaga akam malim dayjay. Iso asika ti pagsasawa. Agbalbaliw kan. No adda ti impaw itdaken ka, di mo isugal. Di mo ipasubo ti padamataaw. Nawatap. Nakita ang naggapon ni Marilosi diti balayo itay antiminda. Nag-release da kanon iti lindeng. Binayadan na ka diti utang kaw. Wan, nalpasan na kaw. Binagbaga akpay itay api man. Ay, husto laang antay. Tapno malawlawagan ti panunot na. Nasakit to pa'y ti panagkita na kanya kitay. Tinapatag kat nakaamiris antay. Sapay la kumaa. Damag ko kat insugal na gayam ti kwarta nga impaw itmaw. Wan nga rod antay. Isumot laang ti istorya nila kay na. Ay, piman mo't ni Lucy. Ang pagyamanan lata, ta sinukatan na ti kwarta nga insugal na. Barang agnakam mo't tanday di ataaw. Inayadong mat nga irikap diri daw, Lucy. Agburburak ti darak iti dayjay abakot. Sino manan ay ate kaungot mo? Dayjay aminda, binayadak lang ruden ti utang ko. Nagadupay lang ngay bagbagana. Apay, anya ay ating magbagana. Sandak to pa'y pinagsasawan ni Mari Adelfa kasjay. Anya nga min ay hati imbagana. Ay basta nagaduti sa una kanya. No sinermonan da ka, saan kumamat nga agsakit tinakam mo Bakit? Asino ti saan masakitan no kasdilaang? Ang mga no na-stress mat ni Antiminda iti kauuray na iti bayad a ginastos mo. Iso akasta na pudot ti ulo na. No anya ti bagbagada, di kan sumungbat bakit. Denggem laangan, tamo mat. Basol mo mat laang no apay anapudot ti ulo daken ka. Lakay. Maudi ko man day ta bakit? Diyak kayaten a maulit manan day ta nga isyo. Wala kay. First and last day jay. Jakon kayat amanayunan pa'y ti utang ko iti lending. Ay, nawaw! Liklikam ti agaramid iti may kaniwas. Nang runa no amumat apakay rubuan ti padam a tao. Narigrigat to ngamin no si kanto ti sidiren na. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay,
Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo padganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaammo nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite. Awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Agraraman bakit? Kun kunamot manan itipos mo si Kamarta. Saan aparaken ka dayjay apos, Fabian? Wen nga madimot tikas di nga ipopos mo. Ay nawaw, agraman post ko iti Facebook pagpariko tampay. Wen tamadimot tikas di nga ipopos mo. Nagado ti makabasbasa. Anyan tulaan nga iti panunutan da no kasta ka. Facebook ko nga rod, ipost ko ano anya ti kayat ko nga ipost. Ay nawaw. Sika tinakababay ni ti kastangar aramidam. Tunggal adda ka apam, masapol nga ipos mo. Inuubing ti kasta ka panunutan, bakit? Inuubing ano inuubing? Anya kumayta, salbag ka. Iso adi ka maawanan iti kaapa, takasta kamat ngamin. Uray simple nga isyo, pagbalinam a big deal. Ay sos, awanan kaguradakan ti kadwan. No awan ti bagam, aguli makalaangan. Ne- Wano kayat mo, tasi kamat ti ipost ko, Fabian? Ha? Ay, unay kan bakit? Naibusan tayo iti mantika bakit? Ay nawaw, api ang masapol nga ibagampay lang ang kanyak. Di mo ammo na anya ti aramidam no naibos. Ibagak tamangted ka iti kwarta maigatang. Si kamot ti mangiduldulin iti kwartata. Pagkatangam aya, Ay kat di ta istor ni Auntie Sabil Isumot ti asidag. ay nawaw, agkita ka lang iti sa baling store. No, kat no ni Auntie Sabil ang ti adda istor na dito'y lugar tayo. Kagurak nga ruday di abakot lakay. Sos, no anya ti isuyo laang adwa. Di na kami iramraman bakit? Ay saan? Siyak lang ti mapan gumatang iti mantika inton madamdama. Diyak kayat nga usaran ti mantika alako day jay abakot. Nakita ka nagsarita kayo kin Marta itay, tatang. Sa dino kano, ti papananaday jay. Kasla nagpaamyanan. Mapan ka no kumatang iti mantika, surayda anak ka. Ay nawaw. Kano asidagla ang ti istor ni Auntie Sabil kadakwada. Di na kayat ti gumatang ijay. Kagura na ngamin ni Isabel. Anya? Isumot ti kunana itay. Una yon, kaguranan samot aminan. Sa bali di kaapa na idinapalabas alawas nga ipupos na iti Facebook. Ita, ni Auntie Sabil mutan. Ni Auntie Sabil gayam di inpus ng agraraman abakot. Ay, iso siguro Di tay amaw. Ay nawaw day ta amarta. Awan ti amu nga aramidon no di makiapa. Ipus na pay amin iti Facebook. Ipakaamu na mat iti intiro asa nga lubungan nga adda kaapa na. Naimbag abigat mo, Fabian anak ko. Kastamat kada kayo, nanang. Naaldawan kayo ita, Nabannog ak tumaa nagdalos iti arubayan tayo iti kalman. ala. At tugaw kay nga roden tagkape kayo. At dapay mat nabati at tinapay. Ni Marta nga'y, sa dino tinapanan na. Napanggimatang iti mantika ti manugang yun, nanang. May sa orasan, ngamawan pa'y mat, saan pa'y nagsubli? Ay nawaw, agasam man ta may sa oras, kaasidigla ang mati istor ni Isabel. Saan nga ti ayan ni Auntie Isabel ti gimatangan na, nanang? No saan nga iti ayan ni Isabel? Sa dino nga raw, Dahil tati jak amo
Kaapa na ngamin ni Auntie Isabel. Iso adi na kaya't ti gumatang ijay. Anya, agraman ni Isabel, kaapa na mutan. Ha? Diyak man amo kinibakit ko, nanang. Apay nga itakalaang si Kamarta. Napanak gimatang iti mantika, nanang. Ay nawaw, agasang man tamano nga oras. Adayo ti istor anapanak, nanang. No apay nga men, adi mo kayat ti gumatang kin Isabel. Kagurak nga ro dagi ata, nanang. Naa, nangatula unay ti pride mo mat. Ay nananang, basta siya. Jakon kaya ti gumatang dita istor na. Uray po-puutan na. Idi na minsan nga aldaw, tay anak ni Kapitan ti Kaapam. Ita ni Antim Sabil mutan. Saan anat saya at nga apaam amin at tao iti aglawlaw mo? Ay, awan bibiyang ko kadakwada, nanang. Nudidak kayat. Jakmut ida kayat, ah. Ha? Quits kami laang, nanang. Ay, nawaw. No syakti si ka, agulimag ka nga main. Saan amasapul nga agpus ka iti kumkumpurme iti Facebook tunggal ada kaapam. Nagado ti makabasbasa. Ay, sardangan nak mananang. Di yu pagbasuraan tilapayag ko. Tano siyak ti mauma. Amangan no patida kayo kat maipos ko. Anya? Kumusta ka mat si Kamarta? Kumusta ti biyag? Nasaya at latamad, Surayda. Sigurado ka nga okay ka lang? Ay, nawaw. Apay akas ta ti bagbagam. Nakita nga minti ipopost mo iti Facebook. Kat linawas nga adda kaapam. Na, noan niya tinakitam. Di mo bibiyangan. Ay, nawaw ka. Kasano? Kat ipost mo mat amin. Tunggal ada makaapam, kat ipost mo adagos. Iso nga amumi mare. Man nakibiyang kalaunay mat si Kasurayda. Ay na mare, saan tayon nga ubing? No maipapan iti parikot akakasta, mapagsaritaan ko maana sayaat. Di ka agsao akas na, tawan ti amom. Man nakibiyang abakot. Di tang ka man langan, ha? Kita amare, amang ano ipusnak tumot iti Facebook. Saan laang apos ti maalam? Urayom laang. Addan to aldaw mo. Kasangsang po mula ang napudot ti ulom anak ko. Asino ti saan apumudot ti ulo na iti kasjay nga ar-aramidan day di Asurayda, nanang? Ay nawaw, anya ti inaramid ni Surayda king kaaya. Ha? Man nakibiyang launay. Anya kumatibibiyang na no ado ti kaapak. Amangan mo no concern la ang gitao king ka anak ko. Concern? Ha? Adda ayamat concern akas jay? Isu nga ado ti gumura king ka takasta ka nga main. Saan ko akasapulan dagita at tao iti biyag ko, nanang? Aguray dayta babae. I-post ko inton madamdama. Man nakibiyang, ha? Kunamlan asino mat a perpekto. Iso anaabak nila kay na iti kinakagangwad, takas ta ti aramid na. Dayta makibibiyang iti biyag ti pada na at tao ti muna. Naa, di mo kumamit inayon nila kay naa. Naaba lang nga rudin di tao, tas tapay lang ti ibagam mo. Deserve na, nanang. Deserve da. Dayta ti ganabon da. Nagapa kayo kano kini Surayda ija paradaan bakit? Pudno ka de. Ay, nawaw. Asino tinangimarites ken ka anagapa kami, Fabian? Dagiti nakakita kan nakangag akada kayo. Anya? Ay unay kan bakit? Ni Surayda gayam manan akalugaran tayo, tidakda kamatam iti post mo idinapalabas nga aldaw. Deserve na dayjay lakay. Ay, inraman mo pa'y nilakay na. No apayo laang adwa. Diyo iraman dagiti inosente. San mat amabalin nga agul uli makaklaang ah? Iso akaapam amin dito lugar tayo, tadi mo ammo ti mapagbagaan, na pride kalaunay mo. Ni Surayda ti sarsaron mo. Aldaw ko mat dayto yan. Aldaw ko tapno makabalasak iti panangibabain na kanyak iti paradaan. Ah! Anay ko, tibok ko! Ha? Makibiyang ka pa'y itibiyang ko? Ah? Marta! Wan! Siyak daytoy!
Kurang mo pa'y, Ipungot ka pa'y. Anay ko, ibabalik ko! Kurang pa'y, tita. Kakalungaran, tulungan dat! Di mo namnamaan nga damang tulong kan ka. Gusto, mata na! Nasakitan ka! Mata! Naimbaglaangan, tanagawid ka, Fabian anak ko. Ay nawaw, apay ka din nanang? Mapan ka kanu di barangay hall. Ha? Apay di barangay hall? At dati na laing asawa mi jay. Anya? Anya ter aramidan ni Marta ijay nanang? Na ipabarangay ada nakakita kinkwa na idiimpungot na ni Sorayda. Ay, una yun da jay atao. Kinarkaro namanan? Mapan mo kitaan, tano siya, jak kayat tibapan. Nakababain launa yan ti kastangar aramidin na. Impus na lang arudan ni Sorayda iti Facebook. Impungot na pay. Talaga nga iso ti ayan ti parikaut. Iso nga adu ti kaapan na takasta ti ugali na. Agyaman nakta may ka, Fabian. Agawaam kititimag na. Ay nawang, agong ungot kan samot. Wala, tamang ibabain ka matlauna yun. Ay nalakay, awan dakas nga aramido. Saan ka amay pabarangay? No awan ti dakas nga aramidam. Ay nawaw ka. Inaramid ko lang ti kasye tapno makabalasak iti day Sorayda. Kasanon no agkakadwa dagiti tattao ngay napapam. Kat urayan da ka di tadalan. Ha? Di ka mabutan? Itaan niya ko maaga po nga agbutang awan ti kabutang ko lakay. Lumaban na ka. Ay na po. Ay, jak amukan ka Marta. Naa, ayan nga'y tiginatang mo abangaw, Sorayda anak ka. Saan nga ije istor ni Auntie Sabel tinaggapuak tatang? Ay nawaw, no saan nga ijay sa dino nga raod. Itay pailaan nga orayan ka. Ije barangay hul tinaggapuak tatang. Ah, barangay hall. Hanggang inaramid mo ijay. Pinagtungtong da kami ni Kapitan tatang. Impungot nak ngamin di babae akagura ti intero a barangay. Aniya? Gusto mo kidi tanakangag kini Kapitan. Tapno maibabain mo't di na amo ti pagluglugaran na. Adaman kayat ko nga ibaga kada kayo tatanando. Anya day ta, Marta. Bagbagaan nyo ti anak nyo tata. Bagbagaan nyo day jay Sorayda. Doon yaman ti di yung nagkinaawatan ti anak ka. Pagsaritaan nyo anasayaan. Na, apay kasta ti bagbagayo tata. Di yu ibaga akanunungan nyo ti kasjay nga aramid ti anak yo. Saan nga iti kasta, Marta? May sa kayo magayam akong sintidor nga ama. Konsintidor alakay kun kunamanan itipos mo. Para ken tatanando day jay lakay. Anya? Kung sintidor gayam day jay alakay. Ha? Kaamamok lang. Ay na, Marta aya. Di ka maawanan iti kaapa. Sa anak amak ti apa no saan akas jay ti pakpakita da. Imbes abagbagaan na ti anak na. Ha? Uray si kamot bagbaga am tabagim bakit. Agbalbaliw ka ngaminan tapno saan da kaaguraan dagiti kalugaran tayo. Na, siyak pa'y ti dakas ita. Talagamot si katidakis. Ay, saan ka mabuteng amay pabarangay ka manen? Ha? Kaya't mo ti makangag manen kinne kapitan? Sino nga tamanan to inpus ni Marta tatang? Anya timpos na anak ka. Konsintidor alakay kunana. Ay nawaw. Amangan mo siyak matan tidakdak amatan na dayta. Apay kumangay tatang. Ada ka diti di yung nagkinaawatan? Nasabat ko nga di tadalan. Kat kinuna na abagbagaan ka kanaw. Ay, imbaga kapag saritaan niyo anasaya at iparikot niyo. Di tamot na nakaungat. Konsentidor ka kung nanakit din kanya. Anya? Para iti day taaba naglaang? Mala, bayamon da jay amarta. Narigat ti makiapapa iti kasta a klase ti tao. Talaga siguro na ito lang nan at ikasta ga ugali na.
Awanan ti maramidan tayo. Kasta na siguro. Sa bagay matkit di Biag na dayta. Anya kumangay ti bibiyang tayo. Agpasentro kayo kanumot ita, nanang. Wan, ada tinapatag-alakad ko. Apay kaday. Aggidan ta nga roda na. Aggidan ta ko na. Ay, kwa. Inton madamdama akpay Marta. Umuna ka laangan. Anya nga oras ti rubat yun, nanang. Ang mga numauray kayo pa'y. Di na kaon urayan. Kas na kunak. Umuna ka laangan. Sumarunuak taw. Ay nawaw. Di nakadi kayat akagidan, nanang. Ay, kwa. Saan mo't? Makitan to madamdama no matuloyak ita. Wino inton bigat laangan. Kas laag tudo mo ngamen. Anya? Adaman ti madlaw ko king ni nanang lakay. Anya dayta. Kas lalikliklikan nak. Imbagak nga aggidan kami nga agpasentro itay agsapa. Ngam nagbaliw ki di ti kapanunutan na. Bye-bye am kadilaang ni nanang. Ay nawaw, saan mo't amabalin ti kasjay alakay? Diretson nakman? Ibain nak ka di ti inam, Ala, ibagak man laangan tapno among. Mabain ni nanang kadagiti kalugaran tayo. Takas tamat nga minter aramidem. Anya? Kaapam amin. Kumpormi pa iti ipopos mo iti Facebook mo. Iso ama dismaya ni nanang. Ti kunana kanyak iti napalabas nga aldaw. Ket si kalaang ti manugang na akasta. Anya? Agsingsingpet ka ngaminan abakit. Agpakumbaba ka. Saan nga amin abanag ket rumbeng apatulan ken ipost mo. Adu dagiti kalugaran tayo agumuraken ka. Talaga asikati ayan ti parikot. No kayat mo anatal na ti biyag mo. Liklikam ti apa bakit. Na yun? Agbalbaliw kan bakit tapno saan da kaaguraan dagiti kalugaran tayo. Ket tapno di na kamat ibain ni nanang. Ay, nawaw! No simple nga isyo laang, pilyan ti agpakumbaba. No di mo kayat aguraan da katipadam a tao, liklikam ti makiapa. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kapayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite. Awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Nangiduli na iti kaputi, lani bakag. Ay nawaw, anong ti kaputi kat matutudo lang arudan Berto. Rumwarak nga ron. Sa dino ti papanamaya, di ka mabuti nga rumwar. Kita ang signal number 3 tayo. Nagpigsa launa yan ti bagyo nga emong. At nga ron ti trabaho may. Trabaho? Ay di ka man nag-aramid sika. Sino ti mayat nagtrabaho? Kat kastoy mo ti tiyempo. Agkaratudo kan nagpigsapay angin. Sa may samaluman. Na, makapagtrabaho kami latta, oras to ti tiyempo, bakit? Agsardeng ka man si Kaberto. Maturog ka kit de no awan aramidam. Saan man natila pampanunuto mapapanan? Ni bakit mat? Trabaho ti papanak, saan nga inuman? No di mo kaya't nga ruwar ti kabarbaro akaputi. Ano sa kuntoy daan? Ay nawaw. Nay
imbag abigat mo, lani anak ko. Kastamot kada kayo, nanang. Ni Bertungay, Adda na panan ti anak yun, nanang. ay nawaw. Sa dino tinapananday tao, kat matutudo lang arudan. Adda ka numot trabaho da, nanang. Naa, asino miti mayat nga agtrabaho no kastoy laan. Nagpiksa titudo na. Jak amoy ti anak yun, nanang. Impilit na ti kayat na. Amangan mo, no ada ti mapan na pakiinuman dita. Dayta ti jak amo, nanang. Makaamu matenday tao Amo na anapigsa ni bagyong imong, rimwar pay laang. Inton madamdama, isunto ti mabirbiraw. Asino jay limbabas, anding anak ko. Kita man. Ni Berto, mat akalugaran tayo jay may sananang. Asino jay kadwana. Di mat kumpari na. Ay nawaw. Sa dinumot nga tati papanandagita at tao, kat matutudo lang arudan. Namupay nanang. Deda mabutang ititudo. Ay na, bayan nyo idaan nanang. Biag damot dayta. Ngam inton madamdama, isudan to ti mabirbirok. Ay na, maturog tayo kit din nanang. Mayat titurog no kastoy ti panawan. Sige, maturog ak mo't nga rudan. Awan mo't ti maaramid. Sa anak mo't amakarwar, ta nagpigsama nga rud ti tudo na. Hello, Marilani. Nakaawag ka mat? At nakadila kuya sardinas, Mari Anding? Ay na, naibus mat tan, Maray. Anya nga itad Mare? Ay, jak amo ni nanang, Mare. Saan nga min anang lukat ta napigsa ti tudo? Amangan kunak no agbubuot pay kitin dagiti lako na ijay. Day talaang amare. Masadutak tumot amapan mang sirip ta matutudo mat. Sapay na isinamat nga rot ti basit asari-sari store na. Nga lang arod Mare. Sakto may gumatang, no kumapsot ti tudo na. Tinangag ko iti news kat pumanaw ka nun ti bagyo inton bigat ti agsapa. Barang amare, tanay, agbuot mat langan ti daddo maabado mi ditoy. Asino jay imawag, anding anak ka. Ni Marilani man nanang. Anya timbaga anakan ka, Sinaludsod na no adapay kano tilako yaw a sardinas. naibuusan ti sardinas. Adda ti dilata, ngamjak sigurado no anya ti adda. Jak kabisado. Masadutak met amapan manglukat tanay. Agtudtudo pay laang met. Okay lang day tananang. Manglukat kay to inton awanan ti tudo. Kauwan Ay wan gayam. Inkandado yu kadi anaimbag ti istoryaw. Wan anak. Jak laang sigurado no agkurkuri ti CCTV jay. Agkorkori day jay nanang. Basta sankit di kumamay kat ti kuryente. Makita mo't kit di ti tawa no adda ti agtakaw. Wana, ngam saan mat ngamin nga inuras ang mabantayan nyo nanang. Amangan kunak no ira na dagiti agtatakaw ti agtakaw itata na pigsa ti tudo na. Bertaw! Bertaw! Saan pa simangpot ni Berto nanang? Ay nawaw, rabi ay. Kaririing yu laang nanang. Agtugaw kayo pay. No sa dino, ba't tinapananday tao Rabiin, ngam awampay anagaway. Amupay iti dayja a tao nanang. Hay na, apo day tao. Kasla sa mga agpampanunot no maminsan. Naku nampay nanang. Naturad arumwar kat signal number 3 tayon. Kasanulangan no adadakas ama pasamak kinkwana dita. Asino ti parigatin na amang sapsapul kinkwana. At lakon pa kayo. Ay nawaw. Apay akas sa tilangam si ka, Berto. Nabasbasa ka pa imot. Ay, kasta talaga, bakit? Sa dino tinagapwam. Alas 10 ni tirabi eh. Hindi talaang. Aday naramid me iti kumparek. Taag katawa ka pay laang nga kasta. Itay pay ngururayan na kaninanang. Apay ka no kaya? Na, agsaludsod ka pay laang dita. No apay, siyempre, madanagan mo't aninanang ken ka. Ngaladi kan agunget, bakit? Tinapatay kat simang putakon. Un gayam, updated ko ken ka. Sangaribo reta. Nangalaam iti kwartam. Tangdan ko reta bakit?
Ah, ayan ni Nanang. Ikak mo iti kwarta na, tapno saan anapulot ti ulo na kanya. Apay, di ka pala mariing dita, Berto. Awanan ti todo. Masakit ti ulo. Bakit? Anyat ko nam? Masakit ti ulo ko na. Dayta, tiganabam. Nagturad ka nga minarimwar, kat ammom ang matutudo. Di mo pa ibaga, no sa dino tinapanami di kalman. Nasakit lang aruran ti ulo. Sermonan nakpalang mo. Ay, nawaw. Basol mo matlaan, no? Apay nasakit ta ulom. Awan nga min tidanggam asao. Oh, ada mapanugatagan, kumatang kantoman iti paracetamol. Inton madamdaman. Agdalusak pa'y mo't atanay. Kas makitam, nakarugrugit ti paraangan. Anyat aramidem, lani anak ko. Dalusak man ti paraangan, nanang. Naimbagla nga si Mardeng ti todo. Nasa pangmitenday ta pa nagdalos mo, anak ko. Ang mga nubisi akton, inton madamdama. Katyak ton masangot agdalos, nanang. Sa bagay makidi ah. Agdalusak pa'y nga ron, nanang. Ituloy ta inton ti agsarita, inton awanan ti maaramid. Wen, siya kon ti agluto iti pamigatan tayo. Ni Birto ngay gayam. Nakaturog pa'y laang, nanang. Nasakit ka no ti ulo na. Kasanaw ka nabasbasa asimang pa idirabi eh. Isupay manen amay gatangan iti agas, nanang. Awan tumat ti denggen na asao. Napirdi mati kandado ti istoryo, Nanang. Ay nawaw, napirde. Kasano ko maamapasamak dayta andeng. Kasla damat ng martilyo. Idi kita akti unag. Agkaiwaramot dagiti lakuyaw. Ay nawaw, apay ngay. Naglawag nga da nagtakaw, Nanang. Anya, awan mo tinangagaw. Uray siyak, Nanang. Awan mutla ang nangag ko. Amangan ko nak no inranada idi napigsa ti angin kantudo na. Talaga asaan tay amangag no kwa, Nanang? Ay una yan. Inranada mo tinagtakaw ita matutudaw. Wen ta saan tay piman amangag no napigsa ti tudo, Nanang? Naglaingan dagitang agtatakaw. Mala, di kay madanagan. Ta i-review ti CCTV inton madamdama, Nanang. Da kayo ka di tinangyawid ka dagito'y, nanang? Ay nawaw, anya ta na isakaw lanay. Groceries, nanang. Ne, naggapuan da kita groceries. Awang matiin niyaw awid ko. Ne, nukas nga rod, ni Berto tinangyawid ka dagito'y. Ang mga no dayto'y ti makagapo, no apay arimor idikalman, uray amuna ngagtudtudo. At dapay intod na akwartakat. Amangan ma no napan nagtaktakaw idikalman. Isuan na rabyan anagawid. Day tamot laeng ti atap ko, nanang. Pangalaan na kuma iti ado a groceries ken kwarta ket agtudtudo. Sigurado nga dakalukwan nga naramid dagita idikalman. Agsagana day ta at tao. Anyat kayat asawon dagitoy, Berto? Ha? Nang takawam ka dagitoy a groceries, ah? Wala ni bakit? Bagam ti pudno kanyak, wenno? Asino ti kadwam arimwar idikalman? Ken sadino tinagtakawan nyo, ah? Ada ka din nagatang mo nga agas? Bakit? Sa anak pa ana pa ni Gestor. Ti kayat ko ket sung batam ti saludsod ko. Anay ko. Maulawak bakit? No di mo kayat nga ibaga, siyak ti mangduktal. Agsagana ka. At dalaang maamwak. Dakes ka at talaga kanyak. Gumatangak man, Mari Anding? Nasayaat lang, antayin may kamarilanay. Apay ka di, Mare? Amum ka di, ti inaramid nila kay mo? Anyat inaramid na, Mare. Ay na, nagtakaw da ka ni Gilbert agayim na dito'y sari-sari store may mare. Naimbaglangan tasan ngayon bati ni Nanang ti kwarta dito'y. Di mo ibaga a groceries ti tinakaw da, Mare? Husto ka, mare. Groceries ngagpaisaw ti tinakaw da. No kasta, dito'y storyo gayam tinaggapuan tinakasako a groceries si Jay Balay. Sigurado da ita, mare. Idi awan siguro kwarta a makita da,
dagiti groceries ti insako da. Iso kita man, Mare. Manmanula ang tinaka-display. Mangibabain day ta Berto. Gaputan na pigsa ti bagyoan ni Emong, inranada met tinapan nagtakaw. Naimbaglangan ta nagkuri ti CCTV, Mare. Kinasarita ko ni Kapitan. Mauray langan no anya ti bagana. Aywan, mayat day tamare. Aramidin nyo ti rumbang nga aramidin nyo. Tapno madusa dagiti agtatakaw. Mapan ka kano iti barangay hall, kuna ni Kapitan, si ka, Bertaw. Ay nawaw, apay ka no nanang. Itugot mo laangan, ta inyawid mo a groceries, kan kwarta at tinaktakaw yaw. Anya, Ado tinangireklamo kada kayaw. reklamo. Saan ka de nga inranayo tinagtakaw, idinapik sa tito daw. Ay, awan amok nita nanang. Di ka makapagrason dita, ngamen, adda CCTV. Ah, naaramid ko lang tikas dyan. Kaputa, madanagan na, may busan tayo iti abastaw. Nang runa pa ikat napig sa launay ni Bagyong Emong bakit, nanang. Tairason mo pa'y laang ni Bagyong Emong. Tumakder ka dita, takadwa ang ka iti barangay hall. Ang mga no sabali ti pagturungam. Pakibagkat mo't lang dagiti groceries nga nyawid mo. Tay sublim ka damari anding. Mangibabain ka launa yan. Siya ka, unti mangitulod kingkuan na iti barangay hall, lanay. Agbati ka laangan diti balay. Sika, ti mga sikaso iti apu ko. Aday ta. Naisublimot lang ang ti mapukpukaw a groceries, nanang. Naimbag man, ta naisublida. Kapilitan ananang, saan mat amabalin adida isubli? Anya nga, itimbaga ni Kapitan. Saan lang ada tayo tinatakawan da Berto, nanang? Adu tayo. Tidad duma, kwarta ti tinakaw da katakwada. Di da pa yan kaya ti agpaariglo. Anyat kunada ngay. May mayat ka no, numaibalo dagiti agtatakaw, nanang. Aywan, may mayat maninday ta. May mayat, no may balod da. Tapno da pagnakman da. Wana, tapno mapadasan da ti may balod. No naturog dalaangan kadagiti babalay da dinapig sa titudo. Di saan ko maamapasamak day ta. Kumusta nga nanang? Di umot kadwa ni Berto? Ay nawaw. Anya tinagsaritaan nyo ngay nanang? Amangan no maibalo din da Berto kenti kumpare na anak ko. Anya? Saan akayat dagiti natakawan ti agpaariglaw. Awan nga ruden, ano kasta? Pagbaludan ti bagsak day ta Berto. Basol na mo lang Di na pinanunot ti anak yaw. Ang maya mo lang no padasin na ti maibalaw tapno ammo na ti rigat. Amangan kunak no isut pagnakman na. Agyamanak tayo may kahalani, bakit? Awanan tinamnamam ang makaawid. Tulungan na ko ma. Agpakpakasi ka kada kapitan. Ibaga makaasi ti anak ta no may balodak. Awan ti maaramidak, no disidido da ngagkaso. Kasanulangan ti anak ta. Adamot trabahok? Kabalak mo't siguro suportaran ti anak ta. Adamot kit din ni nana nga tumulong. Lukas ta. O kailangan ka may balodak, bakit? Desisyon mo ti agarami di ti kalukwan. No anyaman ti bunga na, ano sama? Ano sam asangwan, tay naramid mo mat ngamin. Di mo mababalaw dagiti tattao at tinakawan nyo, no pay balod da ka. Takas na kunak itayan, sika tinagbasol. Basol ni Bagyong Emong, bakit? Nagsardeng ka man? Basol ni Bagyong Emong mat asasawam dita? Ay nawaw! Sakbay nga aramidem ti may sa abanag, panunutan pa'y nga umuna no anya dagiti mabalin nga ibunga na. No amom apakadaksam, liklikamon. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite.
Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo patganmi adumdumngeg. Paglinglingayan kabayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaamo nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Rumwarak labiit nanang. Ay nawaw, sa dino ti papanam Marina anak. Ije kasabaan manen ananang. Mapan ko man kitaan ti bunga ti mulak asaba. Mabalin siguro day jayan. Naloom ka din. Siguro, nanang. Alaak ko maidi na palabas nga aldaw, ngam ada ti iniggemak. Iso abinay bayak pay laeng. Mala, mangala ka iti sakaw, tapno da pangikargaam. Kontrolum ti alaam Tama nga no, di mo mapagkat. Sapay awan pay mo ni tatang mo nagawid. Wo, nanang, di kay madanagan. Nalagrubot ka nga ruden tapno di ka marabyan. Agan anad ka anak. Kitaam ti dalan mo Ada account ba kay? Kumusta tilakad mo to nilakay? Ginatang da kadimot laang ti kalding mo. Uwan ba kay? Ay, jakpay na ala ti bayad da. Ay nawaw, apay ngay. Apay ngay pautang mo. Mapagtalkan mo tigimatang. Asino ti gimatang aya? Ni Maximo. Mapagtalkan na dyan atao ba kay? Nasaya at mo't nga rod no ni Maximo ti gimatang. Nay, jakmat ba kita ti anak ta? Rimwar ka day? Wen, nagturong manon ije kasabaan. Ay wan, nakitak anatangkenan ti daduma abunga ti saba amula ti anak ta. Hindi na palabas alawas. Ambangan ko naknoon na luong pa yun ti daduma. Iso ti ginagara na. Ay wala, mayat ta saba amailing tanok wa. Apay anak kabaybayag kamot amang ilukat titiri daw si Kiko. Unay kan, Sharon, bakit? Nakaturugak nga road. Makapaasar ka. Manungo oras ang nagtuk-tuk-tukak di tirwar. Ay nawaw, kasla na orasan mo. Nakabaybayag ka launay ngamin. Tulungan nakman amang isirak iti daytoy. Ay nawaw, saba mo, tenyawid mo. Na-overripe nga rudan ti daduma. Nangalamot iti saba. Awan mo, mula tayo asaba. Ay, kuala kay. Inted dala ang data. Asino, tinangtad kang ka? Di mo sa ludsudan no asino tinangted. Basta da. Nakambisuot ka ba'y tanagawid, Marina anak. Di ko na ninanang mo katijay kasabaan tinapanam. Ije nga agpay so tinaggapuak, tatang. Kahit, ayan nga itinalam asaba. Awan nga rod, tatang. Ay nawaw, kasano nga awan? Inununa andak mat dagiti agtatakaw. Anya, Nagasat day tang agtatakaw, ta saan kami ang nagkita ije kasabaan. asino nga'y matinagturag anang takaw? Ay, day tatijak amu, tatang. Ang addanto, tatang. Saan la ang amay may sa ti aldaw? Addanto aldaw day ije nga agtatakaw. Kunaklaki di no nangiling takayo iti saba, Marina anak. Awan mat ti saba ang mailing tananang. Kasano nga awan? Kunakman no adda tinatangkenanan. Inununa andak nga road, nanang. Naganus mat tinagbati. Ay nawaw, agraira man ang dagitang agtatakaw. Agan nadla ang daytang agtatakaw. Nay, kita anak ko. Talaga ang makaraman kanyak no matsamba ak day jay. Ije kasabaan, nanang. Narigat, ti makiap-apa anak. Ang mga no agkinabil kayo mo't dita. Naglalaingan ngay dagita. Sa dala agalisto no adda makita da abunga. Muamuak laang no asino day tang agtatakaw. Talaga ang makaraman kanyak. Tangiwat mo anak. Hay, maruruda nga ron, nanang.
Inunun na andaki din. Awang pa'y naramanak abunga ti sa baamulak. First gather kumaday jay. Anya tinluto masida, Sharon, bakit? Sa anak pa nagluto lakay. Ay nawaw, anya kay ti kanag. Amumad ang nagtrabaho ak. Adda na ilinta sa badita. Isupay lati ikapim Kunaklakit nino na ibusan day ta asaba. Saan pa'y? Agasam man day ta. Ado nga rutin tatigayim ko. Asino agayim mo aya? Di mon saludsudan no asino. Uray ibagak, di mo mutlamam mo. Anya? Ay na, awanan ti adwa sa ludsud lakay. Mangirwar ka ki din iti tasa, taag timpla ak iti kapem. Insirek mo ka di tipado, ngin sa lapay ko ijerwar marina. Nalpasan nanang. Tay bukal ije bubungay. Naisarap ni tatang itay. Relax kay lang ka di. Tiyak pa'y narik na, agtudtudo mo gaya man. Naimas mo ngamin titurog yu itay nanang. Un nga rod, sapay nakapigpig sa titudo. At dati bagyaw. Ay, iso mo lagayam Parikot tumanan no kastalaang. Naimbag ko taad dati abasto tayo kan adupay ti bagas. Un nga rod. Idi kalman pa'y nagpig sa titudo na. Wal nga ron bakit? Saan na makarwar da tao? Adda typhoon na ya. Anda ka no? Dua ka no man. Ay, sumut lagayam Makantumanan ti mabirbirok no kastoylaan ti chimpo. Naibus ka din di kamote. Naibusan Hindi, awan gaya man ti may kapay. Anya pa'y nga rod ngay. Ul gaya, pakisirrik mo man ti butas ka. Nalipatak mo't nga insirrik itay. Amang ano, nabasamot tun na dyan. At dalaang gayam dito iti kaputi abirbirok kidi napalabas ng aldaw. Ay nawaw, an-anwam ti kapote siya ron. At dala pa panaklakay. Sa dino ti papanam kat matutudo lang arudan. Sana mabalin ang amuan na nga iti kasabaan ti papanak. Sigurado nga dumanan ti bagana. Oh, apay adi ka sumungbat dita. Sa dino ti papanam ko na. Ay, kwa, lakay. Nik, apay adi mo may diretso. Mapanak ag diskarte iti sidaan. Ape aya, Kat no matutudo. tudo lang dayta. Ay nawaw. Relax ka lang ka di. Adamot kaputi. Kita ama, ang mga nunton madamdama kat si kanto pa ti mabirbiraw. Apayakas ta ti badaw, Marina, anak kaw. Sapay, inruar mo ti kaputay. Mapanak pa'y man ije kasabaan tatang. Mapankula ang bisitaan dagiti mulak asaba. Amangan kunak no adda natangkenan katakawan damanon. Sapay matutudo ita. Sigurado arumwar damanon. Ay una, iranam ita ta saan unay anapig sa titudaw. Wan nga rut tatang. Sige, agrubwata kon. Why? Agan-anan ka anak ko Agawid ka mutla adagaws. Amangan may pigsa na titudo na itong madamdam Wan tatang. Di kay madanagan ta iti kasabaan laang met ti papanak. Sa maysa awan metkit di ti mabalasiw akarayan. Yala, agrubot ka nga runay. Agan-anan ka Sapay madit ti tsimpo ita. Marina! Marina, anak ko! Sa dino ti ayan mo! Awan ni Marina, bakit? Rimwar manain. Ay nawaw, sa dino tinapanan na lakay. Ije kasabaan manan Naa, apay ka numanan, ije kasabaan? Mapadabisitaan na itimula na Amangan ka no rumwar da itagtatakaw ita amatutudaw. Ayun aya, amangan paikit din o da natangkenan ijay. Awan pa'y naramanan tayo abunga timula na asaba. Kasanumat piman ka tinakaw na ti first gather kuma. Iso akas ta unay ti ungot ti anak ta. Bareng adamot ta ti mayawid na abunga ita. Bakit? Mayat manen ti timing ko. Maluluumon ti saba ni Marina. May sa, dua, talo. Ay nawaw! Blessings manen! Hoy! Asino ka? Ti bunga mat timulak asabat ti tangad-tangadam nida. Ay nawaw,
busis ni Marina da chay. Ay, anya tar aramidon na dito yung kasabsaban kat matutudo. Kunak tupay kat. Agraira manan dagiti agtatakaw. Matutudo lang arudan. Anya pa yung taramido kita. Saan ang mabalin ang makita nak? Asino ka nga agtatakaw? Apay adinak sangwan? Ha? Awanan, umasidagan ni Marina kanya. Tumaraya kun. Naa, tatumaray kitig. Di ko nam siguro kat di kakabaalan akamatan. Di ko nam siguro kat maitarayan na Di mo ilamang tiro pang kanyak nay. Wano kayat mo, tatiritirak tatangad mo. Ay, madi Pangaasim, di mo tiritiran titingad ko. Sharon? Anya ti aramidom nito kasabaan? Planom ti agtakaw anya. Awan ti dakas sa panggap ko, Marina. Awan ti dakas apanggap mo? Kat no nakita atangad-tangadam ti bunga ti mulak asaba. Kanay, agdapay ti bunang kansakaw. Ay, kwa. Agpudno ka kanya. Ay, Si kakadimo laang tinangtakaw iti bunga ti sabak idi napalabas a bulan. awan tamok dita. Agpudno ka wenno kayat mo ti matiriter. Ay, madi Pangaasim ta di mo aramidan dayta. Di nakaditiritiran No kasta nga rod, ibagam ti pudno kanya. Uwan, Mari. Kwa, siyak. Tinagtakaw. Nakurso na daak. Ta dadakkel ti bunga ti mula masaba. Pangasim ta dinakdangran Kayat ko pa'y tagbiag, Mare. Agtudo manan. Ngam awan pa'y anagawid ni Marina, lakay. Wala raw bakay. Sigurado ka kaday, nga iti kasabsabaan tinapanan na. Way, isumat ti pakada na kanyak itay. Ay, nawaw. Surutong man kiday. Tamadandan akong lakay. Manunga oras na ni Jerwar. Way, bakay. Urayak lang ako mapsok tito daw. Ay na, makapadaan naglakay. Amangan ko naknodamot tanda ka sa napasamak kwa na dita. Di kag panunaw, iti negatibo, bakit? Awan da ka sa napasama kita anak ta. Mabalin ka ding ituloy ko ti paparamid mo. Nawanan ti todo, Marina. Sana mabalin. Nasken amalpas mo day tay tamat laeng. No di mo kayat ti maipabarangay. Malamlamin akon. Malamlamin ka kunam. Ngam kita man ti aramidem. Maaramid mo pay laeng matiak takaw. Kat amom matutudo. Sorry. Saan na maulit? Nasken amalpas mo tiin paaramid ko. Tapno quit stand. No saan amalpas dayta, ireklamo kay di barangay hall. Ay, nawaw. Ay, natarami doon na itasyaraw, ito'y kasabaan, Marina anak ka. Isu ti agtatakaw tatang. Nakita mismo ti dua amatak at tangad-tangaden na ti bunga ti saba amulak. Agtutudo kat pagtrab-trabahwam. Nasken amalpas na ti papaaramid ko, ta isu ti bayad dagiti tinaktakaw na. Uray agtutudo, agtrabaho latta. Kabaalan nan tupay ti umay agtakaw, uray matutudo. Da kayo tatang, anya ti aramidin nyo dito'y kasabaan. Imayak na madanagan launay, dinanang mukin ka. Ay, ninanang talaga. Umuna kayo nga agawid tatang. Ibagayo ken nanang nga okay aklaeng, tapno saan ang madanagan iti kastaunay. Sa dino tinagapuan niya, tatatunay. Iti kasabaan ni Marina, kikaw. Apay ka day. Amangan ko no nakita yun ni bakit ka. Ay wal. Adamot lang ni Sharon, hindi kasabsabaan. Ay nawaw. Anya ter aramidon na hindi kasabsabaan, tata. Pagdaldalusan ni Marina, nadanon na nga may ngagtaktakaw hindi kasabaan. Ha? Ano kasta? Iti gayam kasabaan ni Marina, tinagkapon ti sabangin nyawid na hindi napalabas sa bulan. Ita, plano namanan nga ulitan ti panagtakaw na. Uy, malas na lang tanayra na nagpasyar ni Marina iti kasabaan na. Ay, una yun na dya tao. Ay, agyaman ako na tata. At least, amok ti ayan ti asawak. Bagbaga aktaw na agawid. Marurudak launay iti dayta, Marina. Si kapay lang ti adaganas na amarurod dita. Ay, nawaw ka. Kasano kat pagtrabaho na, nga orag tutudo? Anya ti kayat mo?
Tagtrabaho ka, ano ti may pabarangay? Agtrabaho akmet. Basta saan laki di ngagtudtudo. Nabasbasa akon. Awan sa balya pa basulam, no di ti bagimot laan. Sino nga minti na ibaga amapan ka iti kasabaan ti sa balya a tao? Nagsakitak laeng. Makita day ta babae ti birbiruken na. Hindi ka man nakarit dita si Kasyaron. Dahi ta ti ganabom Deserve mo dahi ta. At idugla unay nga minta imam. Apay nga minamapan kay Jay, kat awan mo't imula mi Jay. No agistorya ni Marina, nakababain ka iti intero a barangay tayo. Padasin na ti agistorya Pag nakmam dahi ta Sharon, huston ti takaw, tanay nakababain bakit? Babae ka pa'y mo't nga rog. Agmula kamot nga minatap no da apitem. Sana kasta mula ti sabali at tao ti mapan mo apitan. Ay, nawaw! Di mo apitan ti saan mo met nga imula. No kayat mo nga ada apitem, agmula kamet. Saan ket aday tamang namnam ay laeng ti araramidem. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Anyat ko na, mualdo lakay. Agdalus tayo manan. Iso ba tinangag ka wa pagsasaritaan ng iti kalugaran tayo bakit? Napigsa nga min ti tudo na. Kung kumporme tinaiwarwara iti kalsada, agrama ni di barangay haul. Saan lang a bulbulong? Ano pa nayon na a basura? Kaano nga ay amang rugay? Ano husto tinangag ka? Inton bigatan, tapno madalusan ka na ti kalsada. Asino nga'y timapan ka data? Sigurado a per family manunday ta. Siya akon abakit. Agbati kalaangan. Agdalus ka diti balay ni Amay. Nakababain mag kankwana. Sipod dinadal ti bagyo ti kalapaw ta. Dito'y balay nan tinagnaadan ta. Libre pa'y Amay. Naimbag ko nam tasimmardengan ti tudaw. Saanen amanayunan ti utang ta. Wen nga ron, imutang tatap no matarimaan talaang ti kalapaw ta. Nakababainan ka ni Amay. Anya nga oras ti general cleaning ita, Amay, nakaong. Makidalus kayo payla ang ayat, Tata Waldo? Kapilitan Sigurado per family manunday ta. Sa may sigurado nga agpa-attendance damanay. Iti kasta akasasaad yo? Uray saanan, Tata? Ang mga numa-aksidente kayo kit di ijay. Masapul at tumulong kami, tapno awan may bagbagada. Saanan, Tata? Nakapsot kayon. Di kay madanagan. Siyak ti agpalawag kini Kapitana. Maawatan namot siguro ti adda akasasaad yo. Kasanungay no saan? Amok ni Kapitana, Tata. Nasingpet kan man nakaawat day jay a tao. Isu na laang adamanan ti sabali nga ag-feeling boss dita. Iti balay mo ti pagnanadan da Tata Waldo kan Nana Romelia. Husto ka di ami? Wan, madam. Apay ka di? Apay di mo inkuyog ti may sa kadakwada.
Per family, tagdalos ita. Lakay kan bakit dan, madam. Di dan kabailan ti agdalos. Ay nawaw. Isupay mo't kumatibulong asagaden da ah? Syakpi man tinang ibaga nga already dan umay, takaasi damat laeng. Kasano no maigalis da dita? Di da tayong tumat laang ti mapabasol. Sa maysa, adda ti an na yan dagijay. Saan mat ama balin aguyo din tayo ida nga agdalos. Rason da laang maninday ta. Ay nawaw. Adu tinalaka trabaho dita. No talaga akayat dati tumulong. Uray day tagsagad kumamot no isutaramiden da. Kumusta ti panagdalos yo? Bakit? Saan pa'y nga rud analpas lakay? Ay nawaw, agasam nga data. Kasano kat adu ti absent? Anya? Di da mo ti tumulong. Sa dala alisto no ayuda ti saritaan. May samot da tatawaldo nga agasawa. Na, agaraman di lakay kan bakit? Rumbang laang nga tumulong da. Tano adda ti ayuda, maikandamat. Ang mga nudidan ka ba lang ti agdalos? Bakit? Lakay kan bakit dan? Kasano no may galis da? Da kayong tumutlaang tagparikot. Rason dakit di dayta, no ayuda ti saritaan. Maanusan da mo ti magmagna mapan agpilay di barangay hall? Unay kan bakit? Saan anasaya at ti kasta nga ibagbagam? Panunutom mo ti kasasaad ti padam at tao Ta saan tayo mo't nga agpapada anapigsa? Agim pakikan, Romelia bakit? Mabalintan ti agaawid lakay. Ay, awan agin init mo tal. Mabalinay na matarimaan tinayangin akalapaw ta. Ala, si Katima kaamaw. Tapnosan mo't lang dumakkel ti utang taan ay imbag anakam kan amay. Husto ka lakay. Narigat mo't no pagbalin ng balay ta, to'y balay na. Laita nga ron bakit? Saan mo't lang nasaya at nga abusuan ta ti kinaimbag na kadata? Ay gayam lakay. Jak mo't makita ni amay. Adda ka dinapanan na. Napangimata ang dita istor. Naibus ngaminan ti gatas ken mantika. No adala ko makwartata. Nang teda kon kuana. At dali magasot ko ditoy. Itadtaken kwa na sakbay apumanaw ta. Bayad ti tulong na kadata. Bakit? Kurang na itoy. Hanggang at least adda maitadta. Nakaimpake kayo mat, Nana Romelia? Agawid kamin amay. Ay nawaw. Saan pa'y mat natarimaan tinadadaala kalapaw yun, Nana? Tarimaadan minto Di bale, tawan mo ti todo na. Sigurado kayo kadi? Amangan ko nak no awan ti pagturugan nyo ijay. Tarimaadan minto Manungaal daw mi dito'y balay yun nakong. Nakababainan. Awan ti rumbang apagbainan nyo, Nana. Siyak mo tinangibaga nga agnaad kayo dito'y balay? Sakbay apumanaw kami. Kaya't mi nga ituday to'y kun ka. Ni, kwartamot day ta, Nana. Wen, bayad mi kun ka. Ay nawaw, saanan, Nana? Idulin nyo kit di tapno isupay agastusin nyo. Dakkel mo ti gastos mo kada kami. Dakkelan ti utang mi kun ka. Saan kung awatan day ta akwarta, Nana? Idulin nyo kit di tapno ada igatang yu ti masapsapul yo. Mapanak pa ije munisipyo, Gino Lakay. Ay nawaw. Anya man ang karamida ba di munisipyo? Bakit? Mapan ko lang dagiti form. Tawan oras ni Kapitana. Siyak timbaon na. Form? Form para kadagiti apektado iti bagyo. No kasta adda iwaras da kwarta. Sigurado day talakay. Amangan no dakkel pay kitdi. O di mayat. Dakkel mo ta natulong dayta. Nang runa kadagiti nadadailan iti balay. Una, dagiti agkasapulan nga listumot at tumulong iti barangay ti Maykan. Anyat kayat mo asawan. Basta kas jay. Agrubata kon, tapno makaawid ak matla adagos. Si kamat gayam ti lumabas, Madam Hilda. Anya ta naka-envelope nga iniggamam. Form na ito'y para kadagiti apektado iti bagyo. No kasta,
Adda ti maiwaras? Ada Mayat angarod no kasta, madam. Ninayunam ko mati inalam a form tapno adu ti makadawat iti tulong. Dahito lang matintad da. Day talaan, ang mga no talaga a limited mat. Dahil tati Jack mo. Ikan kadagusan tapno makapag-fill up ka. Agawaam to rayek ti form. Siyak tumutla ang ti mangipasa. Kumusta kayo matan ditoy, Nana Romelia? Nasaya at latamot amin akong. Nangalaan nyo iti tulda nga inaramat yu? Tay tulda nga induldulin ni tatam. Kaasi kayo pa'y dito'y nana. Ininutan mi atarimaanan akin ni tatayo. Tinapatag, kat adda paglinungan may. Wan gayam, adda ka di intad da a form kada kayo, nana? Form para iti anya. Para kadagiti apektado iti bagyo. Adda mat ti warwaras ni Madam Hilda. Awan mo, tim imay. Ay nawaw, apay ngay. Mapan kayo iti ayanda Madam Hilda, nana. Mapan kayo dumawat iti form ijay. Ang mga nunalipatan dala ang tinangtad kada kayo. Ibaon kunto ni tatam awaldo no sumangpot na ka. Anya ti masapulyo, Tata Waldo? Adda ka no ti warwaras yu a form, madam. Jay form para kadagiti apektado iti bagyo. Wine, awan pa'y ngamin tinaited ka na kamay. Awanan ti form, Tata. Naibusan. Kasta ka day. Wan, bagaan kay tulaingan no damanan. O sige, agyamanak, madam. Kumusta ngay tata? Adda ka din naala yung nga form? Awan nga raw nakaw. Saan kayo anapan iti ayanda Madam Hilda? Uno saan ijay barangay hall? Naggapuak itayan da Madam Hilda. Ngam naibus ka numay. Agdiretso kailangan ijay barangay hall. Kasari tayo ni Kapitana, tata. Wine, ngam inton bigat manen ata na rumabiimot tayo. Mapan kayo inton bigat, tanuda kami. Adamat ti finilapan mi. Sayang dayjay no saan kayo ang makaawat kat may sa kayong mat nga apektado. Ay, wine, mapanak to ami. Agyamanak manen Agyamanak iti panangisakit mo kada kami kenanam. Naimbaga bigat siyo, madam. Si kamanan, Tata Waldo? Anyat masapul mo? Adda ka din ni Kapitana. Awan ni Kapitana. Adda meeting data. Anyat ibagam kan kwa na? Tay form ko mano adda. Ay nawaw. Awan mo ti bagayo no di form akanayon, Tata. Wan ata da kanumot tinaiwaras iti daduma. Kat da kami awan pa'y naawat may. Awanan ti form, naibusan. Sa maysa, apay nga listo kayo kat awang kayo mo't ang nagpakita, di pa nagdadalos? Ha? Sana mabalinti kasta. Sa kayo la listo no ayo dati saritaan? Pasensya kayon, ngam awan ti form. Saan kayo mat lang nga deserving amay kan, tasadot kayo mat? Ay nawaw, apay akasta ti langam anagawid lakay. Nagsangit ka kaday. Okay, aklaeng bakay. Apay nga rod akas tati matam. Limabaga mat lakay. Saan tan anam naman day nga ayuda? Apay kaday. Saan nga umanay ta ayuda? Apang ibabainan ni Madam Hilda kanyak. Iti sangwanan ti adu a tao. Nukasta, imbabain na ka ni Madam Hilda iti barangay hall. Wain bakay. Anya nga iti ko na ni Kapitana. Awan ni Kapitana ijay. Ngam adu ti tao. O na yun ti kasta lakay. Di ba linatan bakay? Oray awan itid da form kadata. Tinapatag na salon at talata. Anya ti umay mo ibaga amin akong. Imayak ta adati kayat ko asaludsodan kan Tata Waldo. Nakitak ngamin alimabas iti paraangan mi itay ngam dinan samat na ngagtipukaw ko. Una, tamaditirik na na.
Naggapoy je barangay hall itay. Kat napabainan ka no, iti insawsawang ni Hilda ken kuana. Anya ti imbaga dayta Hilda ken kuana, nana? Alisto kami kanulaeng no da ayuda. Kandida kami met kayat nga ikan iti form. Saan ang mabalinti kasta, nana? Apay nga iimot da dayta a form? Kwarta na ayati maiwarwaras tapno agkasta-kasta. Una yan, di kasdi nga inaramid mo si ka, Madam Hilda? Apay akas na tituno ti boses mo si Kaami. Inbabain mo kanumat ni Tata Waldo di barangay hall di Kalman. Sino mo tinakadamagam iti dayta? Nagpulong dayja alakay ken ka? Saan aga puta saan anakidalos di lakay ken bakit kat iimot mo dayta a form kadakwada? Tijak pay kayat, no apay amasapul nga iroruman mo di lakay. Ibagbagak lang ti pudno. Tay dinalpas si Typhoon, awanda na kidalos. Ay nawaw, di mo maawatan ti kunada abakat ken lakay dan, madam? Di mo nakita tinapasamak iti kalapaw da? Addamat ti matam, imposible ano di mo makita ti adda akasasaad da? Di ka man kontrabida si Kaami? Saan laang nga ita ti aldaw? Addanto ti aldaw mo, madam. Wen gayam, inton sumaruno, di ka agkasta-kasta. Saan mo mat akwarta ti iwaras ti gobyerno ket? Unay kang Hilda, ammom alakay ken bakit dagijay, ngam kastapay laang mo, tinaramid mo. Pudno matimbagak. Alisto dalaeng no dayuda. Imbabain mo kanupa ni Tata Waldo di barangay huli di Kalman. Nangalamot iti kasta kinalayang mo. Kwarta maya ti maiwaras. Gapu talakay ken bakit da? Excuse dan? Sa dala alisto na dayuda kasta kadi? Naglalaingan ngay dagita alakay ken bakit? Tanangam ti panagsasaom. Laglagi pang, saan nga agnanayon kat napigsa ka? Dumteng do ti aldaw ako mapsut ka. Kayat mo, akastamot ti aramidon daken ka, ha? Huston! Agtalnakan! Di ka lamasyan mo ti jalakay ken bakit? Kita ama, narigat ti makarma kunak manan. Kumusta nga Tata Waldo? Na-fill upan nyo kaditi forma inted ni Kapitana? Naimbaglaangan tanaranaan ta nga awan day di Hilda dito barangay hall. Nalpasa nami. Nangalaam nga iti daytoy a form. Ni Kapitana tinangted. At dapay matgayam ti form. Talaga laang nga imot day ta Hilda. Agraraman day ta tao. Anya nga iti imbagan ni Kapitana. Makaunget, Tata. Isukano ti makaam mo ang makisarita ken Madam Hilda. Siyak nga di nakasarita. Itay peng urayan na kayo, ta interviewon da kayo kano, Tata. No nalpasan ti form, agdiretso kayo iti office ni Kapitana. Da kayo ti mangipasa tapno makapagsarita kayo matlaeng. Urayan kay laangan ijerwar, Tata. Di kay agbuteng, di bali taawan pay met ni Madam Hilda. Apay mo kasta Kapitana? Saan na nasaya at tikas jay nga naramid mo si Hilda? Kasano, no agreklamo day jay munisipyo? Wano saan kat agreklamo day jay radyo? Di pa'y barangay tayo manantistaring. Iraman na kami paikit di ti kalukwam. Inikaklangi di ti pagnakman, Kapitana? Awan ti karbangam mamangarami di ti kasta. Sabay sa, lakay kan bakutin dagi jay. Nakapsuddan. Common sense mo't Saanin ang maulit, Kapitana? Talaga saanin ang maulit. Uray di ka pa'y ag-report. Iyo may mulangan ti form nga daken ka, tasyakon ti makam mo. Awanan. Siyak mutin ti maawanan iti trabaho no kastoy laeng. Layta ti kanabam. Di ka ngamin makaawawat. Ammom alakay ken bakit da Tata Waldo ken Nana Romelia kastapay laeng taramidam kanakwada. Oh, anya nga ita. Lakay. Husto laeng nginikat na kani Kapitana. Kastamot ngamin ti mindset mo. Sana may bagay ken ka ti kasta at trabaho, Hilda. Ay nawaw! No adda ka iti serbisyo publiko, agbalin ka apatas kan man nakaawat. Di ka agar aramid iti bukod mo apatakaran. Nang runa no maipapanday to'y iti tulong ang naggapu iti gobyerno. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa apakasaritaan. Dito'y drama tayo.
Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot ka na kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo padganmi adumdumngeg. Paglinglingayan kabayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaammo nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite. Awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Anya nga Julio, lakay. Ti anya, bebang. Kinasaritam ka din, ti anak ta. No, di may papanit ti panagnaid na diti balay. Saan pa'y bakay? Ay nawaw, idi pa'y napalabas abulan nga ibagbagak day takin ka. Busy nga raw ti anak ta. No kaya't mau awagam taas si kati mangibagakin kwa na. Awan tilod kaw. Ay kit agpalod ta ah. Sika nga ro ti mapan, masadutak amapan di ta store. Uy, siya kaon. Itamat laang Uy, isurat mo ti number mo. Kan mangtod ka iti kwarta tapno malpasan. Anya nga ti mako namin timbaga ni nanang. Tasya, bakit? Kasla agdwa-dwa ak santos lakay. Apay mo? Kasano no saan kamin tong agkaalaan iti inam. Diyak kayat ti makiap apa. Saan mat siguro ang mapasamak dayta? Narigat mo't ti makikabkabalay laeng. Ang no anusan tayo ti makipagnaan ka na kwada. Makaurnong ta adagos, ta saan na masapon nga agbayad ta iti habang. Maipatakder ta ti balay nga arapap ta, bakit? Ipadas talaeng Ngam no bilang man, tada ti dumteng aparikot, anusan tayo laeng ti agabang manen. Uwan, bakit? Ipadas tayo laeng. Anya tamo tayo ngay. Amang ano agkaalaan kayon to kaninanang. Agyaman aklaunay, ta imanugot kayo nga agnaad dito'y balay, santos, anak ko. Ipadas mi laeng, nanang. Ay nawaw, kasano nga ipadas yung laang? Ipadas mi no awan agbali na parikot. Si kakit di mo anak ko, anya kumangay may. Narigat mo't no ipilit mi ti agnaad di ti balay yo. No saan mo't akomportable ti manugang yo. Maya mo laang no agnaad kayo dito'y balay, at least makatipid kayo. Wan gayam, dinalusakon ti silidyaw. Agyaman ako na nanang. Da kayo matan ti makaamaw, agsubli ak pa iti kusina, ta agluto ak iti kananyaw. Nasapa mo't arimor ni tatang lakay. Anda ka no napatag nga ramidon na iti bangkag. Bakit? Agasam man dayta. Kasta talaga ni tatang. Saan ang matatao dito balay? Isa mayroam kan. Ni nanang ngay. Nakaturog pa lang na jay. No dati aramidam, ipabantay mo ti anak takin ko na. Okay. Wala, agpakada akon, tapno sa anak amala daw iti trabaho. Agan anat kamot lakay. Ora na kayo Mangan kalakta no, mabisin ka, bakit? Di ka agbabain ka ni nanang. Nakitak ti manugang mo iti paraangan nyo dinaminsan nga alda o maribebang. Nagbakasyon damot gayam. Saan daan nagbakasyon, Maripinang? Anya ngay maray. Agnaedan di tabalayaw. Naalam, Mari. Ay, naimbag man. Tay manugot ti manugang mo maray. Ay kat kapilitan, Mari. Saan mabalen nga ag-arti-arti day ta babae. Nang runa pa'y kat ti anak ko ti agtrap-trabaho. Uday kan maray. Ammo, Mari. Masapul nga agdiskarte tayaw. May mayat no makipagnaada di tay balay. Tapno mairanod kami matkin lakay ko iti suswildon ni Santos nga anak may. No kasta? Tila ang sweldo ni Santos ti makagapaw. No apay a pinagnaedyo ida di tabalayo maray.
Kentap no ada ti maibabaon amare. Anya? Nalaing ka magayam nga aglutaw si Katasya. Ah? Naimas ti inlutom asidatayaw. Di mo maimbagbagaan na laing kagayam. Sakto lang mo't nanang. Si kantumanan ti agluto iti pangrabyan tayaw, wine. Awan ti parikot di tananang. Iranak tagluto no makaturog ti apo ko yo. Namati mo't adagos ti loko ay nawaw. Okay kayo lang ka dinanang? Napaulimak kayo mat. Ah? Wen, okay aklaeng. Nalagip ko titulagan mi kini Mari Pinang. Tulagan? Adda aramiden mi iji balay da ita. Sikan ti makaamo dito'y balay, wan. Mapanak labiit iti ayan ni Kumarek. No sumangpat ni tatang yaw, ibagam nga ada na patag-alakad kaw. Sigurado asa pulan na tumananday jay. Ay nawaw. Itay pa'y aming mingmingam ti karpit ko, Mari Bebang. Magustuak man ti disenyo day ta akarpit, Mari Pinang. Ay, ginatang ko day ta iti online, Maray. Siyang mamanungay ti kasta, Maray. Nalakalaang. Kaya't mo ti gumatang. Wen ko mamaray, tapno adamot ti karpit ije balay may. Ay, mutoy ti cellphone mo. Ta, ag-download ta, Maray. Awan load ko, Maray. Ay, kat i-connect ta iti wifi mi, ah. Tapno napigpig sa, Maray. Alaman nga rod, Maray. Iorderan na man. Kaya't kumat ti kasta akarpay. Suruan na tumulaangan no kasano ti agorder. Hello, ma'am. Ada kayo kadidita balayo, Ma'am Bebang? Ada ti parselyo? Awana ije balay, ma'am. Sa dino ti pang-deliveran mi iti parselyo, ma'am. Ay, kwa. Ije balay lagta. Adda ti manugang ko ijay. Okay, ma'am. Ada imbati yu abayad ijay? Adda ah. Ibagam tulangan ijay. Itix naktaw no na i-deliveran. At sino di imbawag, Maray? Ti delivery rider, Maray. I-deliver dan ti karpit nga order ka. Ay, mayat Maray. Nagpartakan. Ay, sa bagay, awan nga minon ti bagyaw. Saan na kasi di napalabas alawas, nabayag may deliver ti order ko. Nangidulinam iti parcel ka o si Katasya. At di salas nanang. Okay, agyaman naklaunay. 2,750 amin di nanang. Okay. Tibayad yung ay nanang? Ano sam nga urayan, wan? Awampay nga minti cash ko ita. Anya? Ano sam nga urayan, taawan ti cash ko ita, kunak. Sapay adda na kay plan 1 na, di akwarta nanang. Imbayad ko iti parselyo. Ta ipagarup ko no sukatan yung mutla adagos. Ay nawaw, di ka makaawat mait. Bayadak to nga road, ano samlaang ti aguray. Saan ko nga itarayan day tanya? Sa maysa, amok akwarta mo laang ti anak ko day ta? Anya? Ay nawaw. Nangalaam iti dahi ti akarpet, Bebang. Anya ti makunam iti baro akarpit tayo hulyo lakay. Mayat ka di mo laang. Wine. Nangalaam do taaya. Ginatang ko iti online lakay. Nakitak nga men akasta ti karpit ni Mari Pinang. Kat nakurso na daak, iso anagurderak met. Umapalak, iso agim matangak met. Nangalaam nga iti pinagbayad mau. Secret. Adaya, ba't kasta? Di mon salud-suden lakay. Saan met ang masapol ang maamwam. Basta adda ah. Ay nawaw, agsasarunumot tan titiks amaw-awat ko. Sigurado ati parcel ko mananday to'y. Apay nga'y, nagigidandamot tan. Adya tabas-basaan, Bebang. Ay, kwa lakay. Seryoso kalaunay mat dita. Nagtiks nga min ni Mari Pinang lakay. Ada kanu papanan mi inton madamdama. Sa dino man ay. Ijay amyanan kanaw. Si kangay, rumwar ka kaday. Wine. Agrubwata kaun. Mapanak ijay bangkag. Isupa ti maimulak. Agidan tangarudin ah. Mapanak met iti ayan ti kumarek.
Urayang pa'y mo't ang makariing ti manugang mau kan ti apo ko taaba ka. Saanan lakay. Ang mga numaladaw aki di pay. Itiks kung tulad ta ni Tasya. Adapay matilod ko. Awan mutan ti pagistoryaan tamaray. At panunot ka, amare. Dua nga orasan nga agsarsarita tamaray. Kaya't kung ti maturog. Ay nawaw. No kaano mo nga imayak, ibagam akayat mo ti maturaw. Kastoy mo't nga oras ti panagtuturog kumaray. No kastoy gamin nga oras itikot, agawid kan. Diyak pa'y kayat ti agawid, mare. Ay nawaw, apay ngay. Basta, dituyak pa'y laang balayo, mare. Anya? Maturog kalatan no makaturturog ka, mare. Bantayan ka. Ah. Ay, di ka maawatan, maray. Una yan, mare. Kasla kayat mo mga agawid akon. Di ka madanagan, mare. Agawid aktaw, ngam inton madamdama pa'y, mare. Hay, makapabanog, mate. Naimbaglangan ta nagawid kayo, nanang. Apay ka, day. Nagadutin deliver da a parcel yu itayawan kayo. Parcel ko nga rodeta na iwara. O nanang, kukwayo amin dayta. Binakapak pa'y laeng, tawan mo timbati o pagbayad ko. Nay, ada magayam ti may nag-deliver itay. Ngam sukatan nyo ko matimbayad ko ti parcel yu, nanang. Kakaiso na nga na kwartami timbayad ko. Ay nawaw, seryoso ka, Tasya? Talaga asingirin na? Gaputa ka sa pulan mi mo ti kwarta, nanang. Manumutin a parcel yu ti binakapak, nga maging gaita, awan pa'y mo ti nagsubli kanyak. Siyak ti ina ti asawa, ngam kastakit din ti tratong kanyak. Saan anasaya at ti kasta agalan ti may sa amanugang, kunak manan, Tasya. Di ka agbalin nga imot iti katugangam. Ikanak mo ba ti kwarta, Tasya? Naibusan ti allowance ko. Tabarbarya lang tinagbati lakay. Ay nawaw, apay aday ito lang, bakit? Adamot intod ko asag sa sangaribukan kay di nagsweldo kami. Imbayad ko ito order ni nanang lakay. Anya? Kasanumot ngamin. Tunggal ada sumangpot a parcel na katawan dito'y balay. Diyak amo ngam kasla gagaramot no dadduma. Saan ka maawatan Kasano ko maagagara? Taira na mo ti rumwar no kasta nga da may deliver a parcel na. Awan mo nga rod ibati na pagbayad. Namin ano mo to nakasta tinaramid na. Bayadak to kunana, ngam awan mo't. Saan apang parcel da dya bakit? Inton sumaruno, di mo i-receive no da umay da i-deliver. Ibagam nga orayan da ni nanang. Apay ngamin nga order iti kumpumpurme. Ada nagsarding ang motor iti gate yaw. Sino da dya Tasya? Ti delivery rider man nanday tatatang. Delivery rider. Sigurado nga damanan order ni nanang. Kat kayat naman abak-apak kas itinararamid ko idi. Na, apay asika ti pagbayadon na iti order na. Kinapudno na tatang, nabayagan na kastater aramidon ni nanang. No amuna nga da sumangput a parcel na, iranana mo ti rumwar. Iso ang mapilita na kamang bayad. Agul uli magkaklaang, tadyak kayat nga agapa kami. Ngam kasla karkarwan naman. Ay nawaw, di mo i-receive na wanimbati na pagbayad mo. Naglalaingan mo na ito na bakit. Order nga order. Inturkwan, ipabayad na iti sa balay. Agbusbusinan ti delivery rider tatang. Kasaritak pa ita sa ludsudak. Siya kaunti makisarita ken kuana. Anya day ay ma'am. Parcel ni Ma'am Bebang, sir. Ay nawaw, parcel na amin day ka. One, sir. Ay, nagloko na niya babae. Awanin ba tinapagbayad may? No, okay lang ka na kayo, ma'am. Mabalin ka na nga i-cancel milangan. Pasensya kayaon. Okay, sir. No, adamanan parcel na, di yun umay i-deliver. Apay ngay, sir. Wen ata order nga order. Katawan mo't ibati na apagbayad may.
Ada ka din na i-deliver nga order ko, Tasya. Saan mi nga rinisib nanang? Ay nawaw. Itian niya ang makagapo adiyo in receive mo. Nagadumot ngamin ti parcelyo asumang sangpet nanang. Ay naapaw. Kasapulak dayjay nga order ka. Apay adi mo binakapan. Apay nga iimot mo ti kwartaan nagrigatan ti anak ka. Nanang, Payakas ta ti panagsasaom iti manugang ta si kabebang. Di ka makibiyang, tasaan asika ti kasarsarita, kulyo. Nungay ibagak, asak ti nang ipakansel iti parcel mau. Anya? Awan matimbatim a pagbayad. Alangan mat at ti manugang mo man ang ti pagbayadam. Ay una yan, Hulyo. Awan nga rudin Saanan asumangpat dagita nga order. No amom nga men nga da mai-deliver a parcel mo, di karumwar. Urayam ta sikat ti mang-receive. Wano, awan pagbayad mo. Isu nga eranam ti rumwar no adda umay ag-deliver, Pagrubot kami nanang, tatang. No kasta, agabang kayong manan. Wana nang. Apay aya at ibagbaga ti asawam ti patpatyam si Kasantos. Diyak kayat adumakkel pa ti isyo yo iti asawak nanang. Hay naapo aya. Apay bebang hanyat parikot mau. Makapaasar mo ti kasti ang mapaspasamak. No anya ti desisyon da nga agasawa, isaw ti matungpal. Saan mo ta mabalin alapdan tayo ida? Makaparurod day di a babae. Saan kumakasta ti panagsasauyo? Ta nagbalin kayo mo't nga abusado, nanang. Anyat ko nam si Kasantos. Gapo ta pinagbigyan na kayo ti asawak. Ken gapo ta agul ulimot lang ni Tasya. Nagbalin kayo mo't nga abusado. Agtip-tipid kami para iti balay nga ara pa apon may. Sa ita, pang online shopping nyo lang ti kwarta may. Kasta ti insuro day di a babae king ka. Agrobat kayo kidren Santos anak ko. Si Kamat bebang, agtalnakan. Order kan tumat nga mil nga order. Sa ita, si Kapay tinaturay. Ay nawaw ka. Hay, maikaw aklaunay maripinang. Awanan, saan kami na mairanod kinlakay ko? anya nga rod ngay maray. Basol mo mutlaeng no apay apimanaw ti anak, manugang, ken apukom. Jak ambon maray. Awan manan, Ay ke ipadas mo ida ngay aywan maray. inaramid kunday ta, ngam awan lata mo maray. Talaga adida kayat ti agsublay. No kasta nga raod, irespetom ti desisyon da. Di mo ipilit ti kayat mo. Si kantumot ngamin maray, abusado ka. Sakbay nga agorder ka, siguradwem nga dapagbayad mo tapno awan rire. No awan ti kwartam, agtepel ka maray. Di ka order nga order. Ay, nawaw! Awan matkat dakas na no kayat mo ti mairanod iti kwartaan nagrigatan ti anak mo. Ngam kitaam tadi ka kumamet agbalin nga abusado. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaamo nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite. Awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan. Dito'y drama tayo.
Anyat aramidem Mari Dibora. Invidium samat ti kapita. Un mare, i-reels ko man. Isupay no adda ti maurnong. Naimbag ka pa'y Mare. Aksuswildo ka iti Facebook. Gadget lang ti kasapulan mare. Surwan nakman mat Mare no kasano dayta. Kaya't kumati agsweldo iti Facebook Mare. Anya nga minan ti Facebook name mo mare. Friends tamat iti Facebook. I-search mo mare. Taitag ka iti post ko tapno makita dagiti followers ko. Tapno i-follow da kamot Alaman nga rod. Dayta ti Facebook ko. 996 lang ti followers mo mare. Wen nga rod Mare. Basit pa'y iso atulungan na kuma Mare. Kaya't kumati agsweldo iti Facebook. Agkape ka Ricky lakay. Agyaman ako na bakit? Uwan gayam, nasalaw ko ni Mari Marta di tadala ni tay. Anyat inararamid yun iti balay. Apaya narabyan na dyan. Nagaramid kami iti content lakay. Ay nawaw, content? Wan, surwak nga ag-reels. Takayat nakanumot tagsweldo iti Facebook. Ay una, mayat na bakit? Matulungam ti kumarem. Sigurado, ano makita dagiti followers mo ti vlog yo kat i-follow damot ti kumarem. Kasta nga rod lakay. Panawan ka pa Tagluto ak iti pangrabyanta. Si kamot ti makamungag kape. Ituloy tan tulaangan ti panagsarita ta intun madamdama. Adda ako, Nanang. Ay nawaw. Apay nga itakalaang anagawed si Kamarta. Ti kunam kanyak ket mapamulaang alaan ti tangdan mo iti kumarem. Nagpasuro ak ngamin iti kumarek, Nanang. Ay nawaw. Anya tinsuro na ken ka. No kasano ti agbalin a content creator. Amumot ni Mari Dibora, Nanang. Ado ti followers na dayjay. Kan agsusweldo pa yan iti Facebook. No kasta. Arapaap mo gayam tagbalin a content creator. Wo, Nanang. Uray asino mat Kaya't kumat ti sumikat, Nanang. Addaken ka day ta anak ko. Tulungan nakman kit di. Ibagayo ka dagiti kumariyo ta i-follow dak iti Facebook. Anya kumangay ta amumi no may papan iti kakasta banag. Buludak ti cellphone mo ta i-share ko ti post ko, Nanang. Tapno adu ti makakita. Isupay mat ti mainayon iti followers ko. Napanan ni Nanang, Tatang. Nakaturog pala ay. Nabandog ka no ang nagdalaos di tarubayan. Da kayon tungaro ti mangibagakin kwa na arimwarak. Sa dino ay at ipapanam. Iti ayan da Mari Dibora, Tatang. Apay, kunak manunal pasan ti panagdalos mau. Nalpason, Tatang. Mapanak ijay ta agaramid kami iti content me. Anya, Iti saan nga agbayag, agbalin tumot asikat a content creator ti anak yo, Tatang. mala, mapan ka no mapan ka. Siguradwam la, nga iti ayan ti kumarem ti papanam. Adda akmanan, Mari Dibora. Umay ka lang amare. Saan ka abi si Mare? Saanen mare? Kalkalpas ko lang nga nagluto kan nagdalos. Madamat inanak. Apay ka di? Tulungan nakman, Mare. Tapno manayunan ti followers kan views ko. No adda ti i-post mo a content mo. Itagmulatan kanyak. Tapno makita mo dagiti followers ko mare. Tapno i-follow da kamot Okay laang ken ka, Mare? Okay laang nga itagkakadag iti post ko? Un mare, okay laeng. Tulong kumutan kan ka Ay na, Mare. Agyaman aklaunay ken ka Sigurado ang manayunan ti followers ko no kastalaang. Adda ka di pa'y ti aramidam, Nanang. Pakanag lang dagiti baboy tayaw. Apay ka day? Siya kun, Nanang. Sikate anya. Siya kun timang pakan kadagiti baboy tayo. Ay nawaw, itabampay. Awan ti papanam ay Saan ka abisay? Sa anak abisi, iso asya kun timang pakan. Angam i-video nak Nanang. Anya? Masapul nga i-video nak tapno adamot ti maipost ko. Amuyo ka di ananayunan ti followers ko, Nanang. Ala, no kasta ti kunam. Iso ate ramidag. Angam mabait lang, Nanang. I-charge ko labi iti cellphone ko. Na, ang mga numabayagan pa'y dayta mabisinan dagiti baboy. Makauray dagita ababoy, Nanang. Kaya't you ti cake, Tatang?
Cake? Nagkapuan ti cake. Asin na ti nag-birthday. Awan ti nag-birthday, tatang. Imado nga min ti followers ko, iso akayat ko ti ag-celebrar. Aya. Uwan, tatang. Na-monetize matlaangan ti account ko. Kaya't asawan day ta, agsweldo aktumat iti Facebook, kas iti day jay adivora. Ay kat mayat anak kaw. Isupay mo't Wan amangan kunak no maartapak pay ni Mari Dibora. Agpadpada kami ngaminan no followers lang ti saritaan. Anya. Da kayo matgayam ti lumabas na Flora. Siyak nga raud. Adala mapangkugatangan di ta store. Naimbag abigat mo, Deborah. Kastamot ka da kayo, nana. Ada ka din ni Marta di tabalayo, nana. Wan, busy mat. Busy nga aramid iti content na. Kastagayam, nana. Apay na sa ludsod mo na kang. Saan mo't nga minan ngam umay dito'y balay? May kawakit din Ay, ibagak to ken kwa na Nga may nakasarungkaran no saan abisi na kang. Okay, nana. Agyaman naklaunay. Sinaludsod na ka ni kumarim itay agsapa, Marta. Asino, nanang? Asino kumapay ngay? Ni kumarim adibura Apay kano, nanang? Anya ti imbaga day ta adivora? Di ka kanumu nga minan mapaniti ayan na. Di na makita abisi Mapanmumot nga min sa rungkaran. Ano saan ka abisi, anak? Umapala ang siguro day ta kanyak, nanang. Iso nga agaramid manan iti issue na. Ay nawaw. Anya kumangay ti apalan na ken ka. Umapal ata at ado ti followers ko ngam iso. Kat iso na ti imo na reels. Ay una yun ti kasta ka panunutam, anak. Saan man ang nasaya at ti kasta nga ibagbagang? Anya manan ti impadeliver mo, Marta, anak. Ay nawaw, di yung maangot ayan, nanang. Makanti impa-deliver ko, nanang. Nangalaam mo ti kwartam. Siyempre, nagsweldo akmanan iti Facebook. Aya, Dakkel mati sweldo, iso nga ilibre kayo, nanang. Kantap no saanan ang masapol nga agluto kayo. ay, agyaman naklaunay no kasta anak ka. Uwin gayam, tulungan nakman nga ag-video, nanang. I-video tapay ti in-order ko, sakbay akanan tayo. Tapno maipost ko iti Facebook. Makadlawak man, Deborah, bakit? Ay nawaw, anyamat day tamadlaw mo, Ricky, lakay. Saan matan nga umay ti kumarim di ti balay? Nabayag mo ten. Ay nawaw, apay karungay. Anta ka di ti diyo nagkinaawatan? Awan ammo ka nagapaan mi. Apay nga ro, dakila at aliniklikan na ka. Day tangarod mo ti jak ammo lakay. Nang rugi idi madu ti followers na, kan agsusweldo iti Facebook, kastamot ten. Kaya't maasawan, di makkel ti ulo ti kumarim? Jak ammo alakay. Narigat tagsasao, ngam kaslakastan No agsabat kamin tupay di tadalan, kat kasla angin kami iti tunggal maysa. Day ta, tirigat na. Hangam sa nabalilatan bakit? Apayakas diya ti ipopos mo iti Facebook, bakit? Saan mo't ang negatibo ti impos ko lakay? May papanlaang mo't iti kunada a friendship. Kasla ka na heartbroken. Nasakit nga rod mo't tinakam ko iti mapaspasamak. Nang rugi, di nagbalin a content creator day ta Marta. Kaslasan mo't ten a kumari ti pangibilbilangan na kanyak. Limastog pa yun. Ay, di nakasiguron kasapulan iti biyag na, bakit? Kunam idi atultulungam tapno umano ti followers na. Dahil ta siguron tayo kunada as seasonal friendship. Awan mo't amok abasol ko kenkwana. Ure awan basol mo no iso ti madayaw, anyang aro ti maaramidan tayo. Choice na mo't dahi ta. Kahit sapay la ko ta di nanto pagbabawyan. Apay kanumat akas ti ipupos day ta adivora? Ay yaman ti pagpupudutan ti ulam si Kamarta. Talaga nga agburak ti darak iti day ta adivora, tatang. Basa am ti impos na iti Facebook. Yan, itak man ti pakarururodam. Day ta na basa am no anyamat ti makunam dita, tatang. Ay nawaw,
Dahil talaga yam. Awan mo ti madi iti post na. May papanlang mo iti panakigayam anak ka. Wan angam kaslasyak nga mitipat patamaan na. Wano, nasakit tinakam na tad ado ti followers ko ngam iso. Apay kumangay ngagsakit tinakam na. Wan ata ado ti supporters ko ngam iso, kat iso pa'y ti imun una anag reels. Di ka man agsaw akas ta anak ka. Nalipatam samad. Ano sa nagapukan Deborah kat awan ka itayan mo ita. Imadula ang ti followers mo. Di makalmutan ti ulam. Ay nawaw. Apay mo't akas di ti mapan mo ipupos, ka, Tibura. Ne, nakaumay ka mo't, Mari Marta. Long time no see. Sa bali mo't ti bagbagam. Apay akas di ti ipupos mo iti Facebook ko na. Awan mo ti madi iti impost ko, Mare. Amok nasakit tinakam mo kan umapal ka kanyak, tado ti followers ko ngam iti sika, kan dakkel ti masuswildok iti Facebook. Saan apuno day tamare? Awan mo't makagapot ap napalan ka. Ay na mare, amok dagitan, agin-agin kalaang manendita. Tap na ibagakin ka, saan ka ngap apalan? Imadulang ti followers mo, kan agsuswildo ka lang iti Facebook, kastamot tentog ugalyam, di makalmot ti ulom, ay nawaw. Anyat ko nam, ulitin man. Imadula ang ti followers mo, di makalmot ti ulom ko na. No awanan ti ibagam, mabalin mo ti pumanaw. No agsasao ka dita, kunamlan asino ka. Anya di baga ti karuba kanyak, bakit? Ay nawaw, anya tindanon dakin kalakay. Nagbinbinog kayo ka ni Kumari Marta dita paraangan tayo itay awanak. Dadya ka di? Wan, puno na ita. Anya? Kasano, kat kumkompormi to may naibagbaga. Kunak no kailiw na, iso ngay may, ngam apamot gayam ti birbirukan na. Diya ko nakapagtapal, iso pinagsasawak mo tin Oo na yan, bakit? Intun sumaruno, di mon patulan. Sayang ti oras mo iti kakasta a klase ti tao. Deserve na laang lakay. Imadula ang ti followers na, kastamot tentog ugalyan na. Dimakkel ti ulo day ta babae. No amukla nga kasta, jak kuman tinulungan idi. Nanang, kasano day tuyong? Ay nawaw, apay ka day. Jak matan malukatan ti Facebook ko. Kasano di mo malukatan? Permanently disabled ko na namat nanang. Ay nawaw, kasano nga ruden ngay day ta? Awanen sweldo no more nanang. Sayang dagiti followers ko. Mabagtitak lakit din o kastoylaan. Ay pangaasim anak, agpanunot ka nasayaat. Sayang dayjay nanang. Inrigrigatak tapno umado ti followers nga maidilit laang akasta. Kumusta ngayon ti Facebook account mo? Disabled ako na ni nanang mo, anak. Awan nga rudan tatang. Talagaan na dilitan. Di saan kan nga agsweldaw? Saanen Ay nawaw. Makapabagtit nga rod tatang. Sayang ti followers ko. Karmam siguro na ita. Dumakdakkel nga minti ulom ka. Jak amon tatang. Jak amon ti aramida. No agrugiak, sigurado ang mabayagan sakbay nga umado ti followers ko. Sapay kaguran ako ni Mari Dibura. Sigurado adin akong tulungan day chay. Anyapay nga ron ngay. Agsubli ka iti sigod at trabaho ma. Aglako ka man na iti bugo aong ken makipurdiya ka tapno adda pagbiyaga. Isumot lagayam adi mo ma-search ti Facebook ni Kumarem, bakit? Ay nawaw, apay ka no lakay. Indilit ka numat ni Facebook. Anya? Ti ko na nagiti kalugaran tayo. Kat amangan no na disable. Tra kumkumpurmi ka numat nga minan tinaipupos. Pananguyaw ka nupay ti daduma. Amangan no adu tinang i-report lakay. Saan tayo nga mo tipod no ama kagapo, bakit? Bugoong! Bugong yun di tagagayam! Ha? Nalakalaan! Ay nawaw, ni Mari Marta mo diyag pukpukaw. Huwag nga ron. Aglaklako mo't gayam manan iti bugoong. Awan sigurong ti masweldo na. Iso ang nagsubli iti sigod at trabaho na.
Panawan ka biit tagumatangak man itila ko na abuggoong. May salayang ti katangang bakit. Adupay mo ti bugoong ta. Manungay tabuggoong alako, mare. Kas iti sigod, sa gasot laang mare. Ikanak man iti may sa abote. Agyaman naklaunay amare, naksayan matlaang ang tilakok. Awan anyaman na, mare. Nagsubli ka mo't iti sigod at trabahom. Kapilitan amare, awan mo't nga minun ti swilduak iti Facebook. Naidilit ni Meta ti Facebook ko, mare. Hay, dayta tirigat na, mare. Isu siguro ang napasamak dayta, tapno saan akarkaro a dumakkel ti ulom. Sikan tumot ngamin, mare. Imadula ang ti followers mo, di makkel mo ti ulom. Anya nga ita, ag back to zero ka manen ngaglako iti buggoong. Ay, nawaw! Saan agaputa nagbaligi ka kat agbalin kan analastog. Agtalinaad ka kumalataan na pakumbaba. Kan adalata ko marespetom iti padam a tao. Iti kasta kat manayunan tupa iti bendisyon a maawat mo. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngeg. Paglinglingayan kabayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite. Awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Ay nawaw, anya ter aramidem si kaalan. Awan mo ti kunam nga si kasun ti garden mo. Unay kan, Emi. Imbagak mo't kan ka anapis ti dayjayan. Uray anya pa'y ti aramidag. Matay mo't lang dagit amula. Sayang lang ti bannog kan kemikal. Kat kasano nga roden? Kasano ang makabayad kay ti supplier mo? Sapay nagdakkel ti utang mo. Maawatan na mo't siguro. Diyak mo't nagayatan ti napasamak. Sino mo't ti mayat ang mapisti ti mula na? Kasano asaan ang mapeste? Kat sabali mo't ngamin ti pangrunam. Imbis nga aywanam, saan tatisadot mo mo't tinang nang runa? Isu akanayon ang malugi ka, takas tamo ter aramidem. Ay nawaw. Utang mo lang ti dumakdakkel ko nakmanen. Di ka madaragan bakit? Saan ko nga'y pabayad kan kati utang ko? Adamat ka di amo ka pangalaak Pangalaam ko ma, awan mo't urnong mo. Secret! Maamam to bakit? Agkakapsutak mo't Linda anak. Isungarod nga aginana kayo, nanang. Kasano, no di akon mailasat daytoy. Ay na, bannog yo lang dayta. Ay, Da kayong tungot ngamin. Nagtangkan ti ulo yo. Binilin kayo adi kay agbannog. Nga manyat inaramid yaw. Nagdalos kayo kit din iti may saldaw di ta paraangan. Ay. Anya ngay, naarbisan kayo langarudan. Linda anak ko, ang mga nudandanin ti apit ko. Ay nawaw, aguyag kayo pa yan. Ay na, agsaga na kayo, da ipa-check up kayo, nanang. Saan anak ko? No oras ko, akat oras ko. Ay nawaw, trangkaso laang dayta, nanang. Da kayo kit di mat. Naimbagngal daw mo, alan, ading ko. Oh, anya ti umay mo ibagama ng Linda? Sarungkaran yung tuman ni nanang ijibalay. Apay, ano ni nanang? Ay, masakit nga rod.
Sa may sa, ang mga nudanda ni kanun ti apit na. Di yung impa-check up. Inpa-check up, May. At damat kit din resita ti doktor nga agas na. Nasaysaya at no sarong karan nyo latta. Tikabsat ta ija abroad ngay. Amo na, tinapasamak. Wen, inawagan na matan ni nanang. Aging ga video call dalaang ta saan kanumat a pinalubusan ti amo ng agawid. Sige. Sumarong kar kami to. Anyat in may imbaga ni manang? Sarong karan ta kano ni nanang. Ay nawaw, nan ano ni nanang? Masakit kano nga ron. Anya? Amangan kit din, udan danimod ti ipupusay na. Ay, unay kan alan. Apay kastapay lang mo tibagam ngay. Di ka madanagan na ya. Una ta, bakit matan ni nanang? Saan tayo matatengel, tibiyag na? Iti kasta apa nagsasaom. Kasla saan ka concern kininanang mo? Anyat napasama ka na kayo nanang. Anyat marikrik na yo aya. Kasla nga ron matayon. Sana mabali na matay kayo. No isumot ti pagpatinggaan ti biyag ko. Awanan ti maramidan tayo. Kasanungay ti tawid mi. Sapay di naman insuro ti kukwak. Ulit man timbagam. Alan. At ikunak, agpaimbag kayo. Ado pa ti kaninyo abagas. Kasla adda nangeg ko at tawid. Awan mo timbagak akasta nanang. Talaga bumakit kayo. Di yung mangeg ti may bagbaga ka na kayo. Sabali mo ti mangmangeg yaw. Nangiduli namin tibunan bakit? Anong tibun ng ayang? Ay kat adda pang usarak ah. Anya manan? Ay nawaw, di mo salud-sudan anya. Irwar mo kit di tibunan. Tanay, anya torasan. Addan samot manan kalukwan na pampanunutam. Sa nakalukon dahil anya, pagsayaatan ta bakit? Ulitik manan, pagsayaatan ta ti aramidag. Diyak amukan ka. Nagadulaki din nga amom. At layda, nalpasan, naaladak mo't lang ti daga para kanyak. Siyak tulangan ti mangibaga kaninanang. Nagbayag tumot ngamin nagdesisyon na di abakit. Kunak tumat. Si kadayta, Alan. Apay, anya tinaramid mo? Rayan manang Linda. Di mo ka di makita. Apay, asino tinangibagaken ka nga aladam ti talon? Apay ka di nasaan. Tawid ko dahi ta kaninanang. Anya? Si bibiyag pay lang ni nanang? Ngam titawid mo, ti bagbagam? Una, ta anak-nak mo. Agpapada tayo lang nga da karbangan na kadagiti sanikwa ni nanang. Agasam manday ta? Inaladam mo't aminan? Adda ti may sa atalo na nabati. Iso ti kukwayo iti nagabro da kapsat ta. Amin na ti gargardene kat kukwami. Di ba na ita professional mo dagiti anak mo? Ni Alex, mayat mo tibiyag na ijabron. Alangan mo, makinlagaw kayo pala. Ay nawaw. Apay, adda ka diin baga ni nanang at tawidan tayo day ta adaga? Urayam mo't ati ibaga ni nanang. No sanak ngagbidot, saan adaga ni nanang day ta? Amok ibagbagam lang dahi ta, tapnos sikat ti makaala. Ay nawaw. Amom ka di tinaramid ni Alan manang. Wan ipag, nakitak dagiti inaladan na. Isukan no titawid na dayjay. Ay, agraraman na talaga. Si bibiyag pay laang ni nanang, tagikuan na matanday ta adaga. Dayta nga rod manang. Di na urayan mo tibaga ni nanang. Jak tupay amo no kukwa ni nanang dagita adaga. Awan ka di tinadakdakamat na manang. Kaslang malagip ko ana ibaga na idi adaga ti kapsat na ti daduma. Tila ang naipatakdaran ti balay ti kukwa na. Jak sigurado. Jak amo no pudno. Amo ka din ni nanang tararamidon ni Alan manang. San pay? Jak pa inbagbaga ka ni nanang ta mga no isupay ti paka-estresan na. Sa bagay. Mauray laengan nga gimbag ni nanang. Delikado nga agpay suno ma-stress. Karkaro kit di asaan nga gimbag. Kumusta tirit na ayaw nanang? Si ti Apo. Ininot mutan nga gimimbag da tao. Un kayam nanang.
Imbaga ka din ni Manang Linda ka na kayo, nga inaladak ti talon amulmula almi kan bakit ko? Anya? Iti anya ang makagapo nga inaladam? Iso day jayon ti tawid ko, nanang. Anya? Ay sana mabalinti ka sa kapanunutam anak ko. Apay ko makakatsak lang matipobre kada kami ngagkakabsat. Samay sa, da kami lang kan bakit ko ti mga asikaso iti dadya adaga. Di mo ipilit ti kayat mo. Dahil tati ibagbagak ka na kayo. Di yung langit diretso at di na kaya tapatawidan ka. Di takay man langan. Nasabat ko ni Alan di tadalan, nanang. Anya manan ay atin may nainbaga kada kayo. Imbay na sinaludsod ti tawid na. Anya? Saan mo't nga ron ang mabalin nga ipatawid ko kada kayo day di adag Ta saan tayo mo't ako ko No kasta nga rod, asino ti akin kukwa iti dayja adaga, nanang? Ni Uncle Ruben ka de? Wan, caretaker tayo laang. Kunak tumat. Imbagayo ka di ka ni Alan ti pudno, nanang? Inaladan namot ngaminan. Makaungot pa'y itay Sa maysa, sigurado adi na patsyen ti ibagak. Panunutan naman ngem imutak. Agam di bali, no agawin ng uncle mo. Ibagak, akasarita na antikabsat mo. Hello, Ruben, ading ko. Kumusta kayo dito Pilipinas, Manang Suling? Kasi ti Apo, nasaya at kami latamat. Di ko na ni kaanakan Linda, kat masakit ka kano? Mayaten, tiriknak. Nagsublimanen ti pigsak. Ay, kat nasaya at mat nga ron no kasta, Manang. Narigat nagsakit ita apanawan. Hanggang saan mo tamalapdan? Gagangay siguro at bumakit mo't dataon. Awad gayam, kaano gagawid kayo dito? Ang bakasyon kami intun sumaruno abulan, Manang. Alakawan agbakasyon kayo mo, tapno kikita tayo. Kailiw kay mutan. Isardang munday tangar aramidam. Di mo tagikwaan day ta adaga, Alan. Amok kaya't mula nga suluwan ti daga ni Nanang. Ay nawaw, saan akasta ti kapanunuta kanya? Saan agamrod? Saan ko at tagikwaan ti saan ko akukwa? Apay, saan ka di naibaga ni Nanang ken ka? At tinaisaadan laang ti balay ti dagana? Ti daduma, agraman ti talon, ket kukwa ni Uncle Ruben. Anya? Caretaker tayo laang. Dayta ti pudno, Alan. Dinakman ulbudan, Manang? Ay na, ni Nanang amis mo tinang ibaga. Amok na itang nga style mo, Manang. Ay nawaw, makaamo ka. Basta siyak, inbagak ti pudnuken ka. No di ka mamati, urayam ti panagawid ni Uncle Ruben, tada kayo ti agsarita. Talaga agamrod daya, Manang Linda. Ulito man timbagam si Kaalan. Asino ti gamrod? Ni Manang Linda. Ay nawaw, kasano anay bagam agamrod ni manang mo? Wan ti kayat na kat solo na lang ti daga ni Nanang. Agasam nga ita agulubod pa yun. Saan ka no adaga ni Nanang ti taltalunan ta? Ti ko na ni manang kanyak idi, ket tinakay patakderan ti balay laeng ti daga ni nanang. Sigurado nga agululbod lang daya Manang Linda. Amok, kan mariknak nagtutulag na kita. Unay kan lakay. Apay ngamin at ti daga ti sabali at tao ti bambantayam. Imbes nga aggaget ka nga agmula wano makipurdiya. Saan mo ta mabalin ang masiro Emi? Dagalay tam. Day talangan tinamnamag a solusyon. Tam no makabayad ta iti utang. Ken bumaknang ta. Ay nawaw, si kamot gayam ti gamrod. Saan anasaya ti kasta? Idida mo, dagiti gamit ni nanang titinagikwam. Ita, tagikwam manen ti daga. Nalabos ti kasta kinagamrod, Alan. Pinayaban na kanomag, Uncle Ruben. Agtugaw ka, sarita ta, kaanakan. May papanitan niya, Uncle. May papan itinaga, anapan mo inalaladan. Ha? Pudno timbaga ti kamsat mo ken ka.
No kasta, puno asa na ko ni nanang na daga? Well, siyak tiyakin ko kay ti daga. Ginatang ko idi baro akpay. Idi nag-migrate kami ija abroad ni nanang mo tinangitalkak. Anya, kukwak amin sa inaladam. Tilang daga, ada kay patakdaran ti balayo, tinten ko kaninanang mo. No kasta, pudno gayam ti bagbagada. Sana ko kaninanang dadya daga. Iso ano mabalin, kat di mo kumatagikwaen. Oh, ato iti titulo. Kita no asino tinakainaganan na itadaga. Anya nga'y tinagsaritaan niyo kina Uncle Ruben itay. Nabainanak nga rot bakit? Apay mo't. Dagamot gayam ni uncle na dyan. Kas taunay tibain ko kenkwana. Idimpakita na ti titulo ti daga na kanyak. Dayta kinagamrod muntumot ngamin ti ipakpakat mo. Sigurado anang ngagnyante. Kan nagiti kakasinsin mi ti imbaga ni uncle itay. Tinapatag kat saan da ka nga inuyaw. Saan hanggang nakababain nga ron. Kasla marunawak itibain ko itay bakit? Husto ngamin ang lakay. Saan ko maatawid daday ti panunot mo. Kat inton sumaruno, urayem ti baga ni nanang. Di ka agbalin agamrod, tani kababain. Ti daga apagin interesam, kat dagagayam ti man ni uncle mo. Ngunay nanang, apay mo't adiyo imbagbaga kanyak a caretaker tay lagayam. Kasano ko mga ibagak, kat di mo matdenggen ti ibagak. No daduma, ibagampayan nga gululbod kami ken ka. Kasta na tibain ko kanyang Uncle Ruben kabayatan ti panagsarita mi. Si kantumot ngamin anak ko, inununa anak mo't ngamin. Jak amon no kasano asangwak ni Uncle ita. Awanan ti rupak amay sangok ken kuana. Ita, mamatikan kanyak, ading ko. Nagtangken tumot ngamin ti ulong. Makitam day ta? Nakababain paikit din iti pamilya ni Uncle, ta nakita dati inalaladam. Nakababain na una yun ti kasti ang mapaspasamak. Inton sumarono, dumngeg ka no adda ti maibagaken ka, tapno saan ang nakababain ading ko. Di ka kadiagdanag, tano adda man ipatawid ni nanang, paggugudwaan tayo nga agkakabsat. Saan kami mat nga imot akabsat mo? Kada tayo nga agkakabsat, si kalaang mati imot kan gamrawd. Ni manang mag... Katpud numat. Apay, ilibak mo? Ay, nawaw. Anya aramidan nyo dito yung balay, Uncle Ruben. Sakbay ngagsubli kami iya abroad. At nala ko makayat ko ngay bagakin ka, Alan. Anya ti bagayo, Uncle? Yan tangay, bakit matan ni manang saling, di na maasikaso ti daga. Sika pa lang ti pangitalkak. Sika pa lang ti agbalin na caretaker ko. Mulaan nyo latan o kaya tiyo. Di kay madanagan ta sa anak nga agsingir iti abaan. Ha? Agyaman na klaunay, Uncle. Adalang ti may sa adawatag kan ka kaanakan. Anya rita, Uncle? Mula lang ti daga, ha? Di mo tagikuan. wan, Uncle. Di kay matanagan. Saan ko nga agawan ti dagayo? Nagkamaliak lang, hindi. Ang nagbalbaliw ako, Uncle. Apa yun, Alan? Apa ya di ka makiisam dita? Awanan bakit? Agsing-singiran ti supplier tayo di. Anya timbaganakan ka? Agbayad tayo kano, takasapulan damat ti kwarta. Sapay dakkel ti utang takadakwada bakit? Ay kat, ipadas mo ti makisarita No okay laeng kadakwada, inutom abayadan. Kasano nga road, katawan mo ti dagaanam na mag-atawidag. Ti ko na ni Uncle Ruben itay, kat mabalin mo amulaan ti dagana. O di agagat ka, agmula-mula ka Dagitay mula, asaan ngagkasapulan ti dakkel a kapital, tapno saan ka magastuan. Nang runa, katawan mo ti supplier mo. Kasano, no umay da dito barangay tayo. Di pa yung nakababainak. Isunga road, makisarita ka anasaya at kadakwada. Amok ni Sir Henry, nalakada di akasarsarita lakay.
Ibagam nga installment ti panagbayad mo. Kat intun sumaro no, aggagat ka ngamin. Saan ati saniko ti sabali a tao tinamnamaem nga ibayad iti utang mo. Ay, nawaw! Addaman wenno awan titawid mo, rumbang nalaeng nga agagat ka. Agtrabaho ka, tapno makaurnong ka para iti masakbayam. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngeg. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite. Awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Busy-busy kamot ita, Adela anak ko. Wen taado pa'y tinaskan a maisagana para iti salon ko, nanang. Kaano amang lukat kayo aya? Inton umay a Sabado, nanang. Ay nawaw, dandanimot gaya man. Wen, iso ang masapul ang makompleto ti gamit ijay tapno nakasaganan. Kan kasaritak to ni kasinsin Emma, tano kayat na, iso kuma ti alaak a manicurista. Jak ngamin kabalan nga ramidan amin. Nang runa no gigidan ti customer Masapol nga dalata assistant mo anak. Uwan nga ron, nanang. Uray may salaang kumano iso. Kasaritam adagos ni Emma no kayat na. Tapno ang mom no agbiro ka iti sabali uno saanen. Uwan, nanang. Awagak to inton madamdama. At dapay ngamin trabaho nga agururay kanyak ije salon. Ala, agrubwat ako, nanang. Da kayo pa'y lang ti makaam mo dito'y balay. Kumusta ngay bakit? At nakadimot lang tinagpasalon? Day tangarod ti parikot ko, lakay. Apay mo? Ay, manula ang ti customer mi itay. Kunak man no nagpost ka iti Facebook. Inaramid ko mat dayta. At dapay Facebook page ti salon ko. Iso na lang, tabasit mat ti followers na. Naitangag paiso ti parikot. Nubasit ti followers. Man-mano ti makakita. Ay, huwag nga rod alakay. Ang di ka mapukawan ni tinamnama, bakit gagangay na siguro, ta kaluklukat mo lang ti salon mo. Awan pa'y yours to asukim. Kunak man no aginanaka ita, bonita anak ka, Kumaa, ngem adamot nag-message kanyak tatang. Ay nawaw, asinaw. Rakit mananday ta. Taga kabangibang a barangay. Agpatulong kanu kanyak tado ti followers ko. Anya atulong ti daw-dawaten na ka. Ipapromote na kanu ti restaurant na tatang. Mapanak tay supay mo dayjay. Mano ti singir mo ngay. 10,000 tatang. Ay nawaw, dakkel mo't gayam. Una, ta medyo dakkel mo ti restaurant na. Adapay grocery store na tatang. Apay lang nga raw nga agipromote ka no dakkel mo't gayam ay. Kasapulan latamot atatang. Uray dakkel ti negosyo, kasapulan latta ti makuna promotion. Tapno manayunan pa ti customer. Sa bagay, mayat mo't kat dinayta. Isupay mo't a sideline mo. Si kamat gayam day ta, bonita. Naimbaga-bigat mo, Adela. Sa dino ay ti papanam. Intugot mo matman ang tadakkal a kameram. Siguro, rakit man ang dayta niya. Husto ka. At dati agpapapromote iti restaurant na dita kabangibang a barangay. Mayat tarakit mo ah. Una?
Narigat. Nga maanusan. Ta isupay may gatang iti masapsapol. Talaga asikat ka na, bonita. Ay nawaw, saan mat? Sakto laeng Mala, agpatuloy ka tapno di ka mataktak. Mga no agur-uray ang ti klientem. Wan nga rod. Naladawak piman. Alas 8 tinagsaritaan mi kat alas 9. Ne, anya tabuy-buyaam nanang? Tiblag ni Bonita, akalugaran tayo anak. Dayta ka di, ibagbaga na a restaurant nga i-promote na? Wan, restaurant mo, di ta kabangibang a barangay. Nan, kita akman nanang? Nadeta na kita am ti video na. Nagmayat si ka. Nanya ti makunam. High quality ti video. San ka de? Aywan, nagadupay ti nag-comment, nag-react, kan adumat laang tinangi-share nanang. Anya nga tano, ipapromote ko mat ti salon ko kenkwana. Iso paya gastos. Gastos a talaga, ngam para mat iti pagsayatan ti salon nanang. Sika, nuanya ti makunam. Nuada ti kwarta a pagbayad mo, di mayat manan. Saan mo't ngamin amabalin ang libre laang? Ay, uwan ananang. Kasaritak to ni Bonita, may papaniti day taabanag. Naimbag daw mo, Bonita. Kastamat kang kadila. Agtugaw ka Agyaman aklaunay. Kaano aya anawaya ka? Si Kaman. Iranata ko matag video adu ti customer mo. Manungay ti singir mo, Bonita. Oray 5,000 laang. Awan tawar na? Amumet nga small business laang. Sa may isa, kaluklukat mi laang. 2,500. Mabalin mo't siguro daytan. Ay nawaw, agyaman aklaunay ta nasyan ka kanyak, Bonita. Kaano nga rod nga ag video ta? Tapno may schedule ko mutan. Inton Lunes. Adda 5 ang nagpa-appointment para inton Lunes. Umay kanto ta, ag manicure kanto matlangan. Kawan mabalin latamot. Umayak pa'y ag video, sakbay nga agbiyahe kami. Iso na laang ta, ti manicure laang, ti kabailak nga ilibrekin ka. Okay laang, basta bayadam laki diti 2,500. Tapno addamo gunggunak I-edit ko pa'y ngamin ti video, kun ag voice over akpay. Okay nga rod. Agdiritso kantulangan iti salon ko inton Lunes ti agsapa. Orayan ka nga orayan, Bonita. Kumusta ti saritaan nyo kan Bonita, bakit? Okay lang, matlakay. Imanugot amang i-promote iti negosyon. Wan, Manungay ti singir na ka. 2,500 laang. 5,000 kumangam tinawarak. Panag ko namlakay. Husto laang ka day ti 2,500 asingir na? Saan asubra? Ay nawaw, mayatan na ita bakit? Nalakan na ita 2,500. Narigat mo't piman ti ag video, ag edit, kan ag voice over. Agyaman naklaw na itayin may ka, Bonita. Unmut no anya ti saritaan, iso taramidag. Gayam, buyaam man dagito a video no mabalinan. Nakitak tin video itay kat mayat-mat. Sigurado ka kadi? Ay nawaw, wan, nakitak nga rod. Dadya nga rodon ti edit ko. Karga aktulangan iti voice over ti dagduma. Wan gayam, mabalin ka day nga i-promote mo matlangan ti Facebook page ti salon ko. Inayon mo iti video nga ramidam. Una, anya ti Facebook page ti salon mo, tayso ti karga ka kontak. Atoy. Okay. Itagkan tulangan tapno nalaklaka. Intun bigat pa'y ama i-post ko ti video, Agi ditak pa'y ngamin. Okay. Wan gayam, ano sampay nga orayan ti bayad mo Ha? Ay, awan pa'y ngamin ti cash onhan ko ita. Ikanak lang iti makalawas a pawayway, tapno makumpletok ti ibayad ko ken ka, Bonita. Ay nawaw, mayat ti isem mo ang nagawid, anak ko. Uwan ata nanayunan ti kliyente may nanang. Ado pa'y ti nag-message iti Facebook page may. Ay, mayat ano kasta? Effective mo gayam piman ti promotion nga inaramid ni Bonita. Medyo, nanang. Apay ngay amidyaw.
Saan tayo mo't asigurado no dagi jay a customer kat nagapo iti followers iti day jay abunita? Sigurado daytan na. Nakitak ngamen nga ado ti react, comment iti video ti salon mo nga impos ni Bonita. Aha, saan tayo lata asigurado, nanang? Ay nawaw, itatado ti customer mo, kastamot tan ti bagbagam. Naibos man ang maintenance ko, Bonita. Nakitak tatang, naibusan ti agas ngayon dulin nyo ti garapon. Masapol man na nagumatang. Ay, gayam. Inted ka din ni Adela, tibayan na kin ka. Saan pa'y nga rod tatang? Do alawas na nagururayak ng awan mat. Ay, nawaw. Apay nga ta. Naipost ko ti video, kun naitag ko ti Facebook page na. Ngam nalipatan ng samot ti responsibilidad na. Mapankay tayan ta kasarita mi ti personal. Kasla mabainak mo tatang. Ay, nawaw. Anya ko marti pagbainam kat nagringatam mo't na dya kwarta. May mayat mo't laeng no iti personal kayong agsarita. Iti kasta, agkinaawatan kayo adwa. Kasano, ni baga na nga awan ti customer da. Isungawan pa'y maitid na. Kasalungawan, katadamot makitkitak a customer no kasta alumabasak iti salon na. Kumusta kan, Adela? Ha? Anya ti aramidam dito'y balay, si ka, Bonita? Umay ko alaan ti bayad mo, mare. Nalpasan, naipos ko mo ti video. Tapno may promote ti salon mo. Idi pa'y napalabas alawas ngur urayak ti itid mo agunggunak. Ha? Ay, kwa, ano sampay lang ti aguray, wan? Ay nawaw, do alawas na nagururayak. Ne, awan pa'y nga rod cash on hand ko. Awan ti cash on hand mo? Wano di mula ang kayat tagbayad? Makapaasar mo ti kastang ugali? No adda ko makash ko, di intad ko kumanken ka. Ang awan maaramidak, ta talaga nga awan mat. Ay nawaw, ipatangken mo pa'y laeng mat. Unay kan, Adela, kunakman no nakabayad kan kin ni Bonita. Katuan mat, nanang. Ay nawaw, agulbud ka pa'y laeng. Nangagkuti saritaan yu itay. Ay, ninanang talaga. Apay mo't adi mo ito tibayad mo, kat nalpas mo't piman, timparamid mo kankwana. Kasla sobramat ngamin tay 2,500 asing singiran na nanang. Nagdakkel unay. Ay nawaw, nagwan ka kankwana ide, ita kastan tibagam. Wanata, kasla lugi ak nga rod, nanang. Kasano ko maamalugi ka? Kanusan agapo kini Bonita, nga do ti followers na, ang mga numasiro ti salon mo. Ay, basta. Ay nawaw, di mo man ipatangken. Bayadam, no niya ti rumbang a bayadam. Tadi mo ammo, no niya ti kabailan nga ramiden itadajay a Bonita. Naalam ka di mo't lang ti kwarta manakaw. Saan nga ro tatang? Ay, nawaw. Apay ngay. Agpatangken mo't ngamin dajay nga Adela? Saan mo't na mabalin ti kasta Wan nga ro tatang. Sayang ti oras kan bannog ko ti dajay a tao. Isumot ti masidag kanyak. Tinawaran na pa'y ti talent fake. Ngam kastakit din taramiden na. Anyang araw ti plano manakaw. Agposak man iti page ko. Siyak pa'y laang ki di ti parigatan nang agsingir iti kwarta nagbanugak. Ay nawaw, saan na mabalin ti kasta kanyak tatang? Apay akasta ti langam si ka Adela. Ay, mabakit din ti ratings ti salon ko, nanang. Nagadupay ti bad reviews na. Karmam daytan. Ay, nawaw. Sobra kayo mat nga agsasao, nanang. Kati sumat. Apay nga minadiwintod ti bayad ni Bonita. Dakkel nga rod unay ti 2,500. No dakkel ti 2,500 keng ka. Ano sam, no kasta ti mapaspasamak iti salon mo. Sigurado ak ang nagpost ni Bonita. Ay, saan amabalin ti kastangar aramidan na? Saan amabalin adadaulan na kadag iti customer ko, nanang? Sana siya ti pangibagami ti kasta. Idiritsum langan kini Bonita. Tapno amuna mo ti mapaspasamak.
Nakita mo ka di tipos ni Bonita, Adela? Wen, nakita kon. Agsagana day dya babae. Ay, di ka man nakarit dita. Bayadam kit di tirong mga bayadam kin ko na. Dakkalaunay ti 2,500 asing singiran na. Ay nawaw, anyat pa nagkulamaya. Nalakat ag video kan mangedit iti video tapno lang may promote na ti salon mo. Ay, basta. Makita day dya babae. Siyak pa'y lang ti dadaulan na. Ay, nawaw. No asino pa tinakabasol, isu pa tinakarit. Ay napo aya, no di mo kaya ta mabangkrap dahi ta salon. Aramidem no niya ti may parbeng, Adela. Indilit mo kayam ti video promotion niya, Adela. Bonita anak ka. Tatang, adamot laang post ko may papan kadagiti tattao analaing nga agpapromote ngam agpatangkenen no kasta pa nagbabayadanen. Ang mga nuin na ganamay. Saan mo tatang? General mo ti post ko? Adaken kwa na ano mapasagidan? Apay nga raw dapasit lang ti customer na itay limabasak. Dayta ti kunada aganti ng isang api tatang. Saan ko nga innaganan ngam sigurado anarik namot dagiti followers ko. Kasanaw no inimandada ka. Ay natatang, awan ti innaganak iti post ko. Indilit ko mitla ang ti video ti salon na iti Facebook ko. Isu siguro tinadlaw dagiti followers ko. Agpatangken tumet. Di na mo tagbayad. Isu pa'y tinatangsit ngagsasao. Sika manen? Ay, kuha. Sa anak nga imay tapno makiapakin ka, Bonita. No imay ka, tapno agpapromote manen, jakon kayat Adela. Ay, inmayak, taitad ko ti 2,500 ang nagsaritaan ta. Saanan? Saan ko nakasapulan dahi ta kwarta? Sa maysa, indilit kon ti video ti salon mo. Ha? Ay, masyan ka kumamot akanyak. Maapapiktaran ng tinegosyo iti kastoy ang mapaspasamak. Pinanunot mo kumaday ta idi Alamat din masyan ka kumamot kanyak, Bonita. Kano nagrigat ka akasarsarita idi? Nagpatangken ka launay. Ita, umay kagpakpakasi akasta. Ay nawaw. Saanan ang maulit ti kasdaan na pasamak? Alan awatem ko man ti bayad ko. Kun ipus mo matlaang ti video nga inpus mo ide. Isupay ko maamanayunan ti customer me. Kas na ko nakitayen, saan kun akasapulan day ta akwarta. Si kamot ti makamu ang mangipromote iti salon mo. Tano siyak, talaga adjakon kayat. Jak kayat asyak ti maparigat nga agsingir iti kwarta ang nagbanugakmet. Mabalin mo ti pumanaw. Naibagakon ti kayat kung ibagakan ka. Ay, kasanon nga iti salon ko, mare. Parikot mo mutin Agpatangken kay dagsingsingirak. Ita, siyak met agpatangken. Agpinnatangken ta. Tapno amom no niya tirik nana. Ay nawaw! Di mo parigatan ti padam a tao nga agsingir iti kwarta ang nagrigatan da. Di ka agpatangken. Ited mo ti para kadakwada sakbay a madadaal ti panagtalakdaken ka. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.